Whatar whatu se whaopoponga le reo talafo wale radio Samoa mo le neas whareile. Mai Israelu wa whaia o so whainga Israelu le tu isaute o le panona, ma le whaamatalanga o loo a ngai ia o so whainga i le Hezbollah e tali atuai i a lātou tau ma whainga o loo whaatino e toe whau wane nisi tūranga i lea whaitū. O le whaamatalanga ma le vaianga o le puipuinga Israelu wa tā uai o loo tau lai o so whainga i no fuanga e te waia o penga e umia le Hezbollah o na o loo ngā lulu e nei le vaianga lea i le toe whauwhawina o na si o manga whaatupu whaalavelave i le itu i sautele o le panona. O whaeroe le CNN le talia le presidente o le panona ia ngā yoinga Israelu, wha mai Joseph Aoun, o oso whainga nei waso li ai tū la whono whawa malo, uno lo o a awhiai ma tangata lautele, ma wha malo si ai i lātou e anga i ese mai o lātou whale. Vai mai le presidente o le tele lava o taimi e tau mawhai ei le panona ia mauni whiutana inga pi le muma Israelu, o le tele fo i le o taimi e whaatupula i ai ngā yoinga whaasanga taua Israelu i a le panona. Mo wala au se vaenga o le whaalapaptonga o malo o whaatasi le UNIFIL po le United Nations Interim Force i le panona ia Israelu ia tau fia loa o swainga o nolo o lamati ai matangata lau tele. Whai mai o lo tādia le ungo se whonutanga ra kāpeneta Israelu o lo whaia e tusa o le nei mata upu. Mai le atu Filipino o le typhoon o Kaumagi le wā awhiai le atu Filipino wa liputi ai titi mai le au maali liu o le se lau se furuwha ma ua te le so na awhianga i le atunuu. Wa tā ua i lipoti le te tele o lo longa i taulanga i le atu Filipino ma ua tāpunia ma lai wa le ono i le atunuu. O liputia le BBC e sidi e le lua se lau wonu sfuru wafe fita o loo fesoasoani ngā luenga la veai a o whaate tele pea le malolosi o matangi e mei se lava i ngā taifale. O le whaamtalanga me le malo stasi le nei o a whao pito malosi ua awhiai le atunu i le nei tausanga. Ma ua tā ua le tele o whale ua whaale angaina wha pea whale tali malo e mei se o awala. O li poti mai tutonu le atunu o lo tā ua le whaia vave o whonutanga le pāle mia o Vietnam, Pham Minh Chinh, malana kāpeneta e pia wha mautūra tūranga o tau mawha, ma ia mautinoa iei no whanga saunga le mua a ngai iai, ma ia lava le suawai mama e wha ngā ina. O fola le presidente o le atu Filipino, Ferdinand Marcos, le state of emergency, le iei o le atunu i polo inga o wha lave tutupu wha fuasei, o na o a fianga o le a wha malosi. I au se tālia, whai mai e tumu le whai ngā malanga le Virgin Australia, le ana tupu ai le whaalawe le pō na pō au tūrau ele i Brisbane, ma wata ua le 9 News o le awhina sa sawane i le brake system, o le tā ofi o le wale le whai ngā malanga VA whāli mawha, mai Darwin i Brisbane. Se lau fitu sulwalu le pase se sairunga le waa, ma sa tūrau ele le itaina le fitu i le whiawhina nafi, ai a mata sa sawane i ma le afi. Ta ue li poti na vava na tape le vaenga le tine mu le malai valele, ma anga isaunga le mu ese ma ye le pasese atoa ma le au waa. O le whaamtalanga ma le company valele, o le solo o siaki e insinia le valele, au le itoe wha awa wina lana au nanga, ma ua whaafetai a fo i le vave o ngā yoinga a le tine mu. Whaamaunia mai le Virgin Australia, e le o yeise fetu na inga iana whai ngā malanga i le so, ona o le wha le tonu, ma ua toe fo i le tūranga masani ana whai ngā malanga. Ao iai la so mulimuli le nei mo le saini o le petition, le Pacific Justice Petition, pe ona taula muai le fionga anae asa anae, manisi tamali i Samoa New Zealand, wali patia le Radio New Zealand le lango ato iai o le pale mia o Samoa i lea wha moe. Wha iloa le a wha o popo tala noanga i le mataupu lea i tala noanga wha le malo. O le petition e pe ona sila fia le totele le amata mai i a Februari, ma lo wala awai le malo New Zealand na ia whaatutusa le turanga o iai equal treatment mō tangata malanga ane mai le Pasifika i New Zealand, ma talo sanga i le whaatanga o i latou ie ulu whale le atunuu, e mauani o latou visa ta i tolu masina pe atau nu atu, e pei fo ona whaia i isi tangata malanga, mai atunuu e ono se fura rangi pe atau nu i Aotearoa. O le pare mia o Samoa la aulia le mali atoa le watea po lata Val Smith o lo iai pea i New Zealand mo tong fitinga e na ia whaeloa whalau i te lelo na langolango ina o le petition o na e benefiti ai a inga Samoa.
Ta ua fo i le ripoti se whaamtaranga le palemia o lo iaile nau ta inga e wha awau na tulutuli roa le mata upule nei i tala noanga i le vau malo e lua ma o le aia la ngā fo i le mata upulea i le palemia o New Zealand. Tala mulimuli, wa iaile poti wa ta waile mai a whaatawina uma o pepa sold out. Pepa mata mo le whetawinga a le toa Samoa ma le kiwis i le aso sa nei sini. Mo le mawina e talafou e maise lawe le tu i sifo sini, le tele o tā penanga le au tā pua i aitu umai lua a wale a wha moe. Le sa i lingo le sampini o le Pasifika i le wha angatama le laka piliki. Mo niso le atunu ua wha iloa o le naunau tainga e fia wha iloa i tamata alo le toa o lo o te lele lango ma le mulimuri tai o tangata Samoa i sini i a lātou tau mawhainga. O nisi sa whailoa e fia whailoa i le toa Samoa, le tele o le whamuemuenga o le atunu o lo tu wina ia i lātou, ia manu malo i le atalonga. E le i whaatamala le au tāpua i ma le au lango le toa i sini, ina ua whaatinoina le aso whaapitoa mō lātou le fan day i le aso lua o le vasanei, sa whaamaonia i le toa tele o le atunu na awaiane ma lātou fu o ma whaailo o whaamalosi mō le au. Na mauai fo ilo lātou a wanoa e whailo iei tamata a alo, ma avela lātou whaamanuia mō tau mo whainga i le aso sao mō mua. E iei fo ilata penanga le au mai mō wa fuafua e whaatino i le aso le talonga, pe o na maita wina i lungo le Facebook, fuafuanga mo le usuino se pese lotu Samoa, au le amtaina le talonga, ma le whaia o se savali a ngā i le no fuanga e whaia i le talonga, e whaamalusi au atiri ai i le awa le atunu. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafunga mai le nei fo yaso, manuia tele le whae unga le yaso e me se fo le wha moe o le awa Samoa, le toa Samoa. Soifu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car tua tusi tasi dua lua, Lincoln Road, Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafo, mol tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Pe sota imai ulungia, Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino i nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awa ni MC afasala lawa tu sa ole Radio Samoa le tamu sanga teto fitu ale Malisi Pacific International Sevens. Ile aso se fulu male nima o November. Maile malata alo le Manuka Rovers i mangele maile iwa le taiao. Los fulu au malo losi o le afina wina le champini o le nefo i tau sanga. Malu au mai Samoa, fa au mai fiti, mai si au mai New Zealand. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe lo se fulu male nima. Awa ni MC e lunga le YouTube o Radio Samoa tasi lima iwa tonu a bom. Ua mawhai ona au wina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Famuina i le olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu. Amo. Party rock! Yeah. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take this, hey. 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 Let's go. Ayatu ipe ayo le fatifa mai o. Oliva una tata amase solo llevado. Tasila ba ole mate ile me ufo mai ya. Ulupe ole fanwa ufia ai.
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Maintaining some things I see. Even if I need the best thing to see them. Woman who know what it really I get some. Well, man, you right now with me, I'm no see them. Maintaining some things I see. Even if I need the best thing to see them. Woman who know what it really I get some. Well, man, you right now with me, I'm no see them. If I let you know that for a sickness, this is your family. I'm killing. DJ. Every day I'm shuffling. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my best. My chema na ilken, my heaven my love oma. My good world best. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my best. My chema na ilken, my heaven my love oma. My good world best. Wafuri oe nuwe lupa nuwe kua. Fai mai ai au lai, ae ungu ki wha mai mai. Ore kore ua ama kau e wha fia fia mai ngai kama. Mai vai ra mai au fika ma wha susu anga i se mai lima. Hands in the air, yeah. Shake your body from the side, yeah. Kick the beat on the ground, start it all around. Kick your feet up and down, up and down, up and down. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my best. My chema na ilken, my heaven my love oma. My good world best. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my best. My chema na ilken, my heaven my love oma. My good world best. Okay,
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. All over Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale sui ala ngila ula ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela Na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru Amo, e tautuaina o e ilangungana, fitu aso le vai aso. Ai mitule mai leo walua, stu tasi bra minute ua te aile tu lai wha, ile tautua pa waude Radio Samoa, su lima iwa toru Amo, Programe o Gagaifo Faiva, su tu lang pare fionga ali atou sabea Aaron Harrington, ne poi mai ngana fiafe o le as paraila spido November o lima, pe lava maputo mai akilan manu tu a oyo tunu o mamau, poro patar patu tautua pa waude Radio Samoa, su lima iba tolu a mota lofa lava, lau penganong pa ia le tua pa no manu, ya wasa mo ta lofa lava. Malo le pale, malo soifua, muria pa aptai le atua. Ila na pole pa soifua, to soifua le olo taito. Ia leo tato maputa i lungo peau, ngano le ea. Ile tautua pa wau le Radio Samoa, Sulima, iba tolu a mo. Tartono e leo a wau foi, e lo posi, firmano tato, tunu le piapira spraile. Ia, matalava tu la fono, le toi tau pa ilo ina le tamani. Ia le, tunga ia tu, mramau, siki a shu. No farisa tu ya maila na sau tua mtavela ya meso kana talaino tu la fono tu langa ya on tato sa vali ai murmurita ai e ama manino ai au fala tu langa uma soli tu la fono ye wo popo nga te vo tato ya le lava o le tato man mlama ta fiofio i umaya ele tu langa ro pena na e fa fonga mai ai e a wa lama tau tu ne tama le sunga ya tu ma lewa tau no mai nei ya med pata vale ona pai mafonga ta mo le Radio Samoa au toa tunu ya o poro pa ta bantu ya o loso tu lo via swapa tu lo pa ia mo man tata le no pata mo yo ta o loso ba le pa po mo le tunu pa ta bantu tu mo mau ya sai fo mo ria lo fionga taito ya fa fa le tu le nei la ma tangu fie mo fo isi ava no ta te fe lo ya i fai fo ya si levo o se le te fe lo a le ava no fo i fa fe lo ya to le ta tu no pele ne fiofi tai ya i ona to fie le tu so la se fa te fe to la te mam dina ma tu pu mai o ta tu no ya me se fo ta tu pa nga masani i le ta tu por Columbia for really over yaso ta si o imra tu la fono ya e fai loi fo inisio fu fanga mtanga luenga inisio fa tuanga wala sa ngale mu le tunu ya
Maka whai ai kala o re i re o re a kaua. Ia. Malo le polau sa. Ai tono le lama te lunga o le ngā ruenga. Ia o ua lama o le wha mua lau sunga i le se watu. Ia te wha mua lama lo tunuu. Sa tunuu e pele lo pinangano mo roto. Le lama ua wha ngaro nisi o ngā ruenga toi fo ia si taimi. Ia leo e sau se wha mua pasa tala. Ia o lo mori mai ia le. Ia anga se ngani atau o lo le numero iba. Ia o le tau mafaina fala au atonu. Ia le fatonu ina. Ia la sunga ia po le astonu wa le mua e tu ole maru nei. Ia te ui atu ai i na i miro moa pe atu sai maru pa moe moe. O lono winga e fōringa mai wale o lono nge fōringa mai ua kau kulanga whale kong. Wa le no o lenga o mawar kere fongs. O la ui whalo tangata mātua. Oh ia. Ngala. Le ua iwa. Le ua transfer anga i o miro moa. Ua paisi onga o tu langa lo i skaus. Koe fo i mai loa. Ia. O whai loa saal vai o loa. O le mea ngai mo koe o le ofo. O mai o le vai o le ola. Ia. Pa marulu aku le ato ele fa tunu sin lor sa no vai o ko ka vai. Wa le sa ngo le malo le malo. O ise o sidi. O le afu le loka. O le loka pe alesa. E pa wala le mea fa ka ye le fionga. Ia, pa sai po le sunga vele ato. Ia. O le lofo le tunu. Amen. A mai le vai le ola mula ku ai nguir ko kola. E mai. O le para o ku. E o mai. A le kurang fang Sprite. E kurang fang Coca-Cola. O le lola, le la fai mai. O le onga kasi le futia ma le umene. Ma ia foi su enga o le makala fa ka o fang Sprite de. Ja, to pulola le lofo le. Ja, stai po. Ja, mo malo si fa foluina ioi. Ja, e fa malolonga le skausu. O lo la so ngafua. Ja. Po tai au o le sau e le fionga savia. Ja. Ja. Ka pinga mai se ka yeke. E lo fai me fa longo tu ai lo sunga i malo. Ka pinga walava o markase. O lo ka le masa ngai mama. Ai titi longo mai, a tele longo mai. Ai, que no foi le fa funga mai, so fa funga mo. Ia. Sa mi foi mo ka ko se fa funga ka ko. Or ka ko vai ka ko sa fa vari kamo. Ia. O vai ko o ka ike angi, ai donga. Wa se sengar kama. Kulo wa ba ko pa ia masuapa mamalu. Le fare con. La fu mai ko ma o le vai la wari ia ne fai vai. E fa tal fa tu la tu fa siata. O le singa ba ko le noa o le ku mu ne ku skausa ya se manu po fomo ya la po wa mai langa ia lango mai o le apo se mea longo atu ia la o ia lava la fo ia de pa mo ya ma no fa tai mo po sa to o le wa to nu mai e a mai mai yaso le vo tato wa i fo atu ne mai yaso i le anga le matai o ha mai tu langa nga venga o le va yaso le nei ia pela fo yo le tele va yaso o savalinga fo yo le mtanga luenga le luia na fufuanga ia la vai si pisi o mtanga luenga le tele o nisio la to mta tute mta fa yo sa fenga yai ia e ye fo inisi o fufuanga fa la putonga ese ia na fa tase to mtanga luenga le fo le ia va ngol talaina o nisio o nanga ia be fo nei tu la fia ia va tol fa malo mal fa tai le tato tolu selau ono sfulu po le 360 tautua trust ia le to fine ia romana ia me so fo ia ma tu male no fo o le waka kala ia o le no fo hanga le e mona i tatu tama matina matu ma ia ia o le no fo hanga le sa fa inisio no fo hanga peta o le o tatala le lato no fo hanga fo ia il numero fitu Princess Street o tau to tita fa tanga imale official tanga lunga le o le tau o vaenga le e ye fe martato fitu o Pacifica te le yo tato fa la putonga le lo avele so ani monaita mam tina match to e ma futai ia ma tala no e foi ma fa so e foi le malato panga ia va tu la fa malo to fine romana foi malainga mala fa ngalwinga ia ona o le sila mamau
le tau lau o le wha moe sa tau sinio iai ma whinau iai o se nofuanga tū mau ia awa ia ta mahamtina mātitua ia le lana sa ule ia vano na whaisopisi ia le noa tu ia nisi fo o tanga lunga le Pacific Association ma tu fini ia ista mafuta tie sa staimi ia sia se fo i so po la se vai ngai fai no so so ni fo ma tu pitola ia ve fo ni ia vano wala nga o le ia o faisi umida ikikia e watu i fa malo i tamali i o tatu tunu le ua se e mai le loko por mori lava ana ia lau ia le uso ia Lorenzo Porto fa fo ia lia mana ia fa pe fo risi fa pe fo ia la fionga pali ma ia ka ko ingo pali ia e watu fa malo o no le fi nau fo i mo tatu tunu ma se di malo ia au va ia so ia fa bisi tele ia taito o whaafita uli. Whaaflawe. Ia, e lenga te whaaflawe. Ia. A ule leo i o tū la whono. Ia. A misela wal tātou tunu. O te re tau tala o tele o niso o atunu. A tātou lava atunu no tātou porkalama. Porkalama Samoa. Ia. Misela vanungo vaenga i o kako fua i o lo wha. Moni lava. Whare lea i dungo ra. Ia o lisi vaenga. O le le wha i tete i a tātou taavale i nungo mga hala. Ia, le whautauta. Ia, le whautauta. Ia, le ngataila. Ka alo. Malisi vaenga o bai ei. O whaisi maulunga fo i ora numero tangata Samoa la vai. O loa a fia i sauwanga i tutonu o ahinga. O lisi la vaenga lea sa pise mtanga luenga. Ia, o lisi vaenga pise mtanga luenga. Te leo nisi o fontanga. E tau sa ili ai, sa ili ai. Ia nisi o mekokia. Ia. O nisi o vaenga e mawhaiona whaatino ina mtanga luenga. Ina ia kiliva kua inisi o fautuanga wale sango le mua la tunu. Whaida si pisi la niva yaso. Ai whaafatai le tua. O lo mbaua pele o la ma losi o uso matu whaafini o le mtanga luenga. Ia e tautua i le tunu. Ia o te tatonu fo. E lo toi pōmala e te leo taimi e whaiti o ina i le mtanga luenga. I le sa o na whaatina ina o la tonga luenga le taimi. I te leo o isi taimi ia e aso tuwa i manu i poenga i le tunu. O i fo i taito. O le tāua i o le tātou whautuanga le awatu le tātou tunu. A whaia e ke si la fia e le o sao ma atu o tua o le lei le whaatino ina o tiuta le mtanga luenga le lo awera whaikio. Bili mo. E le ngata le vidi. A vela whaitio i lunga o a wala lava ia a vea whaitio ngoni au tustusinga. Ina ia tilo le mtanga luenga po o sao wha maoni ma mai aia o na whaatino tito li intimate mtanga luenga lulu. Ia mana ia. Tulanga rei we te roi ia ma si po le po etapin pena e le o por sir pil malo le tanto no le po wanga e po le tanto mai moanga po i al balo le no le ngata ia to le o no o la langi sa mo lo le hat pacifica me se onisi tu o ke lo pero pena ona no pia e po malo le tanto no ia mai se o longo pe ri nai per to pito la au malo le malo to no ma ia o pio po o to fai e tam fai lava e longo au se po e le pa longo o bale mita bale to no pena ia mana so po i to sanga den teni pa to sanga to le po na ia mal niu mer to no e le ono no fo le lungo le palo ta vale ai o le ato e o pana lasi mai ai ono le o bale mita ke le lo ia o le mana tua o le upomoni ia taito mana fafonga le tunu o le maliu pe ore mo le maka moni le ele se sauna po le are fe mai o le pota i fea ma le tele o lo si la fia ia la a e tele usta ia lo tu la fono saunga le mula wala tu puro para tu faula pe ore mo le maka o le si vaenga la vai manule o mana tua le te mine tatu sa valini fa mo mole a fai ke si la fia o lo sa vali po Faiva separate ni tatu so tonga po fa mo mole o ka ko ke kam fai fa ko por fa vla na ku upe la tu fa la tu fia o le sileme no va ai i nai weekend o vai tu tatu parade e uma na parade fai fusuanga sa ole ia e fai ngata ia ona fitu na ia ainga pe alonga kun kanga lunga leo we sisi o ma se fu la ko ainga onga me fa pe ngala ia nei lor ke mi fu lo ko malifa mai ko ingon kanga lunga leo ele ai o le ai tu watu leva no
fai ele fia ma fa tino le lango se sa oia pokia se mentoring an me ka faunga Ora ela ko ma por palea ba te tau ona e alu te te fau ya ai yeso fa mo nga autu te toi fo i mai ya i lo ai sa orele ai le ma fe ona tu pur vai nga le pe a o ina malosi sua ava ya malosi fo i fo ala fa saina malosi fo i lo wita malo Lia fia fa lia Moni le walu sauna. pumongia o le mo fa fonga le tunu wo o le sfuma just usanga le tunu nei wo lo fa su tanga tu lo fa fonga le tunu le ser sa wo lo fa tino ma fa o manuanga yo ai po ma au penga ho kili o lo no winga la uia wala na tatu tara no umi de vainga le ya o nga yele tar tunu ngol tanga luinga o lo ia ini si o tatu fufuanga o lo fa tati tia le tunu ini ala tu fa la por putonga o tatu savalia ya o lo ke kat kongo a maka kuka e au o nga ngide fo i ka penga ngi ke wo so vi se me nga ngi ya ai mo tino la vata au malasa mo ila tolo fufu ina ia fa tasinga fa mo muri o le saunga le mu o le lau tele tau na tiro ye fa ile ka va ya ku fa ke le ngo le me fa ina e fa yo me i tau fia Barau leo. Para mkanga fai se fufu ngale ya. Para vai ngale. I vano tu la fon. O exisira ne ye taito. I tato me fa papa. Ya. O le ala amakanga ku le mai na i fa saino. Ya. O le mea fo ilia e ono o ye tato sabanti. Pe aka ku le fa geki. Ya. Moni. Tatia mai la sa vali au kafa. Ya. A tato tala no inisi o fufuanga na yo tato ainga. O fala putonga tātou nuu, ia po mafutanga fo yo lo faia, ia ai mai se fo yo ila tō e oi tāwhawhau. O ngā lo wa ia pe malwhanono ila tō lo manu i le weekend. I pe a whai misa i no whanga whai tele. Whamono mole Samoa. I le mwhino tāo film tanga luenga leo lo walu i te tawhau ma tau mawhalawa malos. Pa wā leo le mea lo whaasaine mtanga luenga leo i lalo tu la fono. E le te tau ona e tango fia fuala au whaasaine. Rona winga lo whamkalanga a whaiola sa uni se tāwhaunga. Wa ai se tangata e le tau ma whaava. Ia, e ora tāma. Whia rua, wa ai le ngakal ave ingor ka avale, a ole wa ingol au tāwhawhau. Ma o ia fu le kaunga whaia whai ungo ka kou oma, wa kaunga o whau. Po oilo. Ia o le whautuanga fu i le nei e tātou wharkalapu. Tupu mai o la tunu o lo iai e ona wharkalapu ni. A ewa ai a kūlau a makanga vela la ke ua kupus whaavla velo wharkalapu. O te tauna e whai es fufuanga. Ka pungi do. Lasi wosi do. Lasi wosi do. Ka ro le pesi mulu. O le pesi mulu. Au e la e ka pungi marpa ko. Ka ngoi fafu. Au ngai ko ese se sau. Io, ka ngoi fafu. O le le. E ese le tāu o le vaenga le. Ono tele lo pumuri. O le tele wharkalapu le iei o tamari o tātou o tūru leo lo ona ina wharkalapu. Mone sau no. Ia watu fwod whamalo, i la tūru ina tātou wharkalapu. O le sine vaenga, wai o ina matanga luenga leo, ona e leo se vava ai vale. A o leo e tau mo whai, ina ia wha mautino. A pile mu ai meo. O saunga lemu. Ai a ke. E se le tau o vaenga ia. Ia mo fufuanga. O ia inisi o tātou ta alonga o lo whatino ina i le weekend nei. Ia. O le lakapi, o le pai whamon mole. A fai o kako e kapu tātou tapu i whaatamali i matapu i marfile mu. Fia, pati a. Ioi, a whai inga, fia. Pati. Ioi, a malo. Fia, e or fai lisi au markupo pisa. Ona o lo vai am tanga luenga leo, o isi lea no fuanga o lo o tele na fai e ia. Fuanga ma vevesi. Ia ona a fia i fo ina ia lea. Tala e manu ai. Ioi, ia on sa ilo wika. On sa i fo ile overall fia o ke fai se upu maswa. E se tau a wai e a kamaka a le vevesi. Ai a fai inga koe marau makama. Koe lau mai mo. A reska miu a mata tu tu ora mo. A maka kui kua. Ai or ka ngakare a maka e le kapi. E le kapi. E le se venga ave vai. Ave vai. A le o son fia ka mama. Ka mama fa. E maka kia. Se le tau o le vai ngale au e lisi vai nga e fitera no ina le fefi taito. O lo i se fa fita au di lo tupu to tonu ainga. Ya. E le ngata i le vao mātua mawhana. A o le vao unwari. Liana. O lo i se vai nga o lo whaoa i le tamā.
Ia le ia te tau o le tina ma le whanau. Ia. Pe whaua fo i mātua le ia te tau o le whanau. Whanau. O le wingo le whamatalanga. Ua le iai ma sisi whamakalanga al tina po le whanau. Po le tamā fo i ma le whanau. Nera. Po le whanau fo i. Ai ua loka i tonu o lātou whale o whaasango i whafo i lātou mātua po o le vāo fo i unungari. Nera. E le vaenga fo i le leo la ua fialu fine fo i lunga ainga po le mea ua sa wainga. So, ai whaafewhiri e le tamā o le ainga. Pe o le tamā fo i whaafewhiri tina o le ainga. Mai mana tua taito. O laua ia te tau. E te whaia ai lawa oe au whiriwhiringa. Whiriwhiringa le lei. Pere lei, pere anga au lau whiriwhiringa. Ia, sa o loto. I sa o loko lau whiriwhiringa. Peitai, ua whaisi whaatuputupula ia i lātou. Ua le ma whai o ngā whaonga inga. Ua sai kia, se whawhengo fia. Ua fia o ese, e whai Amerika malo. Au wange e ese ma whare. Kia ese le ven me kio i oi. Solid tu la fon. Solid ku la fon. Niena. Solid tu la fon. Aia, ke le. Se le tā u o le vai, ngā le whamon mo le Samoa. Mo tamā, i le vā o rum tina, whapefo tina i le vā o tamā. Mal tamā. A whaia ua fia alu lau kōrua, po lau paanga. E le ma whai i lalo o le tū la fono. Ona e lokaina le whale. E lokaina se poku. Ai loka i kong o wangi i whafo. Solid tu la fon. E o ofo i lau whanau. Mai se lava whanau fo le sfuma le ono tau sanga ana i lunga. E le ma whai. Ona e lokaina le whale. Pe whaia se ngai o inga i a loka i matau fio fia le mwhai. E ono a fia oi. I le vaenga leo le kidnapping. Ia, ai sa. Por wha malo sifu le wa abe wha malo. E solia le tūlafon. Mani. Ai ma kau kia la mai lupe o tono. Kau kia la le loko poku a lau halu. Lau halu ta ma, lau halu ka whao. Ke le fa fita. Wa e ma kau kia. A whaio e whaia. Wha mon mole. Tu. Na futuanga tu. Tu. A whaia urua bisa markinga o la inga. Po ta mao la inga. O fia ke vai halu. Ko halu. E le ma whaio na e tau fia. A whai fo i o le whanau. A o fio ese wai. Mana tua. E rua vaenga. War fio ese reka mai giki. Tu lo war whafonga le tunu. O mai titena i le whinangalo tātou. Fio ese reka mai giki. O fia kamam fia kenge makua. Ia. Ko halu. Ko halu. A whai o ngā winganga. Ai, abe leu pure lei. Tu ia ma leu pure lei. Alu ala o umuntu. Whaonga lea ia te tau. O les kami kiki walan fiaru ese. E leo se vaenga fa pena. A o fiaru ese o na wa iailu na popolenga i luna saunga lemo. E le mwhenga e kau fia. E ese re tā ua le vaenga lea. O na lo iai nisi o le atunu o lo walau mai le mtanga luenga leo. I le tā fiofi o i lātou i o lātou mātua. Po le tina fu i o tā fiofi e le tamā. Po e se hasa la tamā e tā fiofi e tina. Ai pei a fu le malosi fu i o le tupa malosi. La ko ki whaafewhea ai. Ma ka fiofi ai i a le tina ma le whanau. Mai leo isi. E leo sa ua ia kakau e ki pule ai tu lau whaafonga le tunu. A whaile ki whaonga inga se ina la ua ia te tau whapena. Ma e whaoa e sea le sa o le tonga le whaonga ina la ia te tau a le tina ma le whanau o le upu mongia. Loko. I loka ui. E se le tau o le vaenga lea o nai to te leni so i la o le tato tunu. O lo whaia malele mana malama. Ia e kai onga kusa le vaenga lea. Malau kau fia o tusi folau o lo to lua malau whana. E ne ma whaia e whaia. Po lau whanau mo i lunga to sumale o sumuna tau sanganga i lunga aku. Po lau whanau liu mai e le ma whaia na e tau fia. I lalo o tu la fono whemalanga inga immigration legislation. E le ma whai o lau whautuanga. Ku umea ko kingo i la ko e pule i la ko. Ai sefe mai oi. Mai lu la bela bea i le tu la fono. E se re tau o le vaenga lea. O no lo a fia ai nisi o tātou tunu. E lua vaenga, o le mana malama. Ia male musu a e kalia ia vaenga o le tūlafono. Ai fosi ai lunga mana malama, malunga malosi. O vaenga lai. O le si vaenga taitu. Ia. Faisi tele o alo ma whanau o lo abatu i tonu o tātou whale mai. Ia. O lo iai manu anga tū ngā i o lātou tino. Alo whai. Ai le isi whamkalanga mau kuku male mangingo.
I le mafuanga. Le ta ua le whaperetania. Unexplained injuries. Mo le ka ua ka mai. O le ngama ko mai o le fiva le rit. Waku sia whai aku siaki o lai lau ua le tulol whafunga le tulu. I o kua Ie, pe ungo oa pe mausi. E mo kau kia. E le se pulu whapenga. E le a. E le se la rave vela whapenga. O le upu moni ne na. Ai waku e whesidi aku le whanamai e whanamai ka ilu. Kau kia. O le taimi ai lo ai e le whanamai. Ua iai se vaenga ua masalo mia ai. Le a whaina. Ke fongi. Lea. Mai leo se. Pari se so. E whaia le vaenga lea. Mana tua la. E se le tau o le vaenga lea. E se le tau o le vaenga. A whaia te sila fia. Ua sasi oi. Ia. Kau kingo soro kumaro. Kau kingo soro kumaro. E se le tau o le vaenga. A whaia ke sila fia. O inga e whai anga ke pepelu. E ta umai ai, e le iso salamunga, e whai ala malu si la fia. Ua po ngā kia se lo numa. Te le le a whai. E se le tau. Ua le alo whao iau. Ua le alo whao iau, ia malau whanau. Malau whanau, lo ainga. A wai te le le a whainga. O alum whanau, o le whautuanga la le tātou tunu whamona mo. Wa ai whale le alum whanau. E alanga e le si la fia ne menga kupu ilo walo. Ona la face o pisi fe au ngalu ngole aso ia le tio fo isi tu lua o e ku o ka makina ai ke va ia alo mafana o pepe ia po tatu fana wit ai le fa ia ro ki ia e se le ta o le vai ngale pe no ta o taitu o le o ia iso so engal mtanga lu ngale o fa ia de tele o matua ma ainga Nera. Ono manu anga ele o ia sef manino se fa matala ina i mafuanga I alo mafana kau kia kau kia kau kia e se le le manu ortino ai leido mana tuala e ele kaimi e ku wai ai ko sa ole ko ia ku fale mai fai si tu ai e se de ta ole o vai ngania ya o le tele fo io ni si o fa fita o o tupu te mine nei o le fotuanga yo tatu ainga wa aita mam tina match tu wa faisi match tu o lato soifu po la mo fo de soifu ma tu mo ba ia e fa ikeke pe a fai o fe wa I lato nei I ta vali ia ula vai ia mala fotuanga e ma ka kia ke lu mo ia sesi ia lu pe ave lum ko ma ko sa ole le ai se a o te faisi kero ka ko ka vali la vivia ono wo so ma ona yu tatu ta maa skali walu le tu se walu le ku se o ngafi e tu lo va funga le ko kike so angar ka bala alo fa si ko I o lo fa la vesto ina fa e mo fa la ko po okay fa mai la okay alo fa mano e fo le wa le sipiko sa le sipiko e lo mau tongu to ina o fe sa o wala la o pe sa o pe o lo no winga fa mo le va ai ya tatu walu ma fa na pe ke anu fo mo e anu pe amu ia o ko wolo soifu na yo totua o le vaenga le fa itete ma le fa fotuanga ntanga luenga e o solo ma ko ngama lom ku amo ka kia ke le yo le faina o le ku se o le vai lungo o le vai pinsing o le ko vai ka la pa pe o la ka ioi o le pinsing la ko e tele na ale la vema mo na to soifu Aro lau tele fo yo le tunu. La bea koe mais. La bea koe mais. E sir tau una. Le le pai. Tele la pai. Le le pai. Nei vai ngala itina e amatata por kala ne fe fitaito. Ma ne tele tu langa le wo el sau loanga e masi la ba le. Na yo tato tu au tau te afir so fo le la manino. E le pau tuanga e le o ia lau puata ma pai pe o sau loanga I malo mano sa mo na tu pele. Au la mane tu uana yo tato te ma matina moni la bona we lo pe o tama e te mi ngalo I pe sau no tu mo ba e ngalo confuse for po sa o le wala la ale lo la waru le kulase le kulase o nala kano fai au mai la o kamiki fo I le ma po la o mai le kunga I le kai ku o kamiki e o mai a se roli fo sa le ko le penka kano fai ia ina pe po tuanga na pe on pa ponga mai le malo tanto no sa no fo malo ya tu mo o le na ele o ia a po tuanga tu la lo ese man mo ia tanto le la mai mai tempo o alon pa no le tu ve mani malo mano o lo tau avela to pitola o le
o le manatu mea tātou, a mese o tātou ainga, o alon whanau, wā o mātua, wā o ta māmari tina, mese o le wā mānu whanau, o inale, e a ngai i ai mari lipa i ai, sau nanga li maro maro, pātai tēne lava. Tai tō, o le whautuanga la vei e le tunu. Ia, e ku wako iso staimi tātou te mafutai. Ie lava, whātai. Ai o isa mui e le whaiunga. Mōni lava, sau nanga. Te tau o wa ainisi o mātua i te tono ainga o le la baka kali a winga wa loma whana. Mōni lava sau nanga. O na o le tūlanga o la tū soli na ili tū la whono le wha o lima. Ina i alum whana. O la o whautuanga la vai. Whai e ke si la fia. E le i eise suinga o lo walo. I whautuanga manisi o inga sa ave iei. E ka o mainga. Wa te tauna e sa ili se fesosoani mai sisi kangaka. E ese atu na ilo o e malo wai. O le fasi. E le o le kanina. O le skamagiki. A tonu i eise vae ngā e ono sita i e mamana malama i masui ai. I le sasa. E le skamaki. Kua le ki whanong wā kiri. O le kiri maa ai lea. Kiri e inga leo ska. O la ulava whautuanga re te leo mātu o lo walau mai. Ang mai le alo tātou tala no. Ia. Whai se kala. Mai mantua taito marwa whunga na tunu. Nia. O nisi o winga o le whana ua sui. O nga iei mea lea kukupu i kongo lea, o le haunga. Mōni le. Le se sau no. E vai i le haunga. Ia. E vai luna maa fau i le whainga o mea haunga. Ia. Lua, e ierka ngaka lai fasi e kongo le haunga. E le ngata i upu whai. Ia. A o fasi foi. Ai le lunch me penga, ai kakau kele o ilo. Lai polonga ilona loto. Polonga. Yaso uma. Ioi. Yaso. Polona winga. Mana ia le tūranga. E ka kaunga Amerika mai kiki. Tala noi. Tala no. E li si taimi taito mai ua wha mao nia le vaenga lea. Ia. E le ma whai ona matala atu langona o le whanau i o lato mātua. Mōni le. Ai makala le kangaka isi. Ia. Tulor whafunga le tinu. Aisa. Mua. O li imta mai tai whai aonga. Ia. Lua o le social workers. O le fo ia vangoa. Nia lama. Mai kako karkala ngoa. Asa. E ma whai ona talitara noa le whanau. A taunu e ma whai ona whaasoa mai ei. I o lato langona. O le vaenga lea. O le kele o anum whanau. Mo le fia karangoa mkanga luenga leo aisea. E ke ura vale lo vidia lo leo. O lai whaafefe mātua. E ke ura vale lo vidia lo leo. Mai leo loka oi. Abe yo. Ta mule mātua. O tātou te whaia le vaenga lea. E le kūrunga e suia. O kako ki whaafefea kamiti. O le mana onga mtanga luenga leo. Ia i loa e alo ma whanau ma le lau telo lea tunu. Ia. O kako ki ngā lue whatas. Lera. O na tanga lue ngā leo, ia o vai malima o lea tunu. Lera. Ia o funga fo i o lea tunu, o e whaarong longo i whawhita auli. Ia ma wa ai fo i nisi o awala e ma whaiona fo i ai. Lo winga nā leo la o whamitalanga. A whai wa makua i e paso ai whaisisu inga o lo walo. Ia. Sa i disef sosoani. Lera. O na I tū nei e ono o i eile mata upu ma le onga o whaafita uli. Pe a ele sa i di sef sosoani a whaia i lo sila fia a ele o i eise swinga. Mōmua e hunga ke o sola lo walo. Lua e hunga ke ua pule le soifua ma o i lo ma le ona. Kolu e hunga ke ua e mawai. Upu mongi ana. E iei fo inisi o mātua. Wale na vaunsa. E i fo inisi o mātua. Ua kama whai e pule lo la kou lava soifua. O le la vaka kali a mionga le whanau. Paua lea o la u talo, o la u ia fo efsoswani. Au mai a singa luos fulmingu hoki. Se i o kalangoa i lo wala. Pe i se suinga. E whai a fua. Tai tu manwa. E le ia se vaenga o ke whai ako o mai arima me skako skako chips pe le. Le spanga o pia ai bongi whanga. Ako o mai foi lo ofisa. E whewhenga o whai a fuala o kofi. Pe tai. Ai o lea wanoa lea, o so vai vainga. Mawalip sosan. Mawalip sosan. Wai o lupu moni, o tele ia na i tātou ainga ua mawalip sosan i mai lo whatau. Ai lama. O ngā pengo ka ua kemi o sola. O le fiu o e mātua e tala noa le whanau. Ai leise suinga. Ia. O huso lolo wika.
A ua tauna e sa ili se fisosoani. Yeah. A wase mapsanga mo e malainga. Te leo alam whanau te mina i te teo marwhaafonga le tunu. O lo nofo solo i awala. Yeah. Ona wa iei whaafita aure le o mawhai ona te tala atu o lato mātua. Langa ere kei me karango koe te whanau i mākua me mākua. Se e rui e maroro e Ei mamoli la o whaafitai. Ina i mātua o lo o whai anga luenga mai e alam whanau. E eisa fiu. E eisa fiu. O nisi whai o mātua teitu. E le o fiu le whanau. Ai o lo iei whai o lato whaafita aure. Whaafita aure le mawhau. O iei whai nisi o vainga. Pau ale o la o whautuanga. Au mai lo whanunga. A mai isi i mako kilo e pei e se a ngā whai o la o nanga a alo matama whanau o la tunu. Malo. E whesoso ani e i lo ainga. Mo le anga i luma. Ai se a? Ina i pui ai mai lo si ino o tu la whanau i te whatino ina insa wanga i whanau. Ia, o le upu moni ia. Ia, o ngai alom whanau. E le lei umaka meki. Moni le. E ia ara taimi e sasi ai. Pei whai o ka kou a taito. E whai taimi o ke sasi ai. E taimi o te whale i tonu ai. Ai o te wha moe lava uia. I re ngata i nisi o te tala noa iai. I re ngata i leo si o wāinga. Ia ai siri de o wha moe le tu meu. Ai pēno ta ura taimi o sola. O le mākou kilo. Whai si mō runga la ki ki o sawanga i tonu wāinga. Ia. Vai ale lava le wha soa. Kūt wha avlavi. Ngāla. Whamis. Alo ko ele. Alo ko ele fa la verdade. Si ele maso ko kupa. Yo. Ai awe ki fusia. Ai ule ko miki. O langa lo tupu. Ai sa le sa no. Ta mai le kupe. Tu mo va. Ave le fa la velame. Ave le taulanga tu lo. O ke lo fa ku o fe ska ulanga mai. O te le o fa le anga ina se kale ti pa wale lo fa tu. A fa ule la va lo fa so. Va ai. Ave la fa mo ai si o to lo ma si o fa na o malo lo tu fa le. Ja. Wala ngo le sile vainga lo vevesi ainga o kipi le mori o kipi le paipa o le ai se kwere ro ke le fongi o aku fo io o le lava ia me ai kung ka poki mo le fa o lo fautu anga fa mo mole a vela fa mo lo ainga o isi vainga ia e fa so me lava le tua a veli si o o lava la fa so le mana ia a le ai vai nga ton a vela fa mo a ola vela fa mo la pia maro skariki maro isa nga ka se singil verga la ka mai as kari al menga o elo yo e mau kingoa e pera kala ka mai fo America ba su po va no pe to no to mano ele se la so no o si o pe lo nga ku ka pa le pia o na sa o so no fa mo menga ana fa mo muli ia me ka mo o le mafua anga lea. Ia. Lea le ona bevesi ainga. Ona wale ainga o le tātou tunu. Ngai wha pēr mai da kung, sorry. Siane mea ka ngō mai lei. Wala no tala noi vai ngai. Ona o wala au mai lea tunu umu se so soani. Ai se a ua fiu le ainga. E ofo i alum whanau. Ia. O le fiu ngai mākua e kauma whaini i e so soani tongina o pili o le whale. Ai manga awale li lea po le kamai ka ilea ngā ko ngia sa wing pia i ma whai me manga oi. Ai le se so o la vai fautuanga a fai o le uska ia o rua mar ta mau la nga portina la nga fai se fufanga niela e se le tau vanga al vanga pito silan tau a o te solina tu la fon ai vala o mai tatu tal no mo se so ani mo io fa fita ai ke o le se tu langa le e ba ai anga ai o le tu langa po le swama ta muli matua e vala a watu lo sunga vala wat se e mai laua ma po va pe o watu tangata na no la ua kwa se mo mi absa sani awal so amata mo ia ma le si vai au fe ke vidi mai e tana no e ka fiofi ka kala ma ia o le upomonia tai to lo fa funga le tunu tai o vai nga tato tala no ma dia la e nga wa ua ma o ko tai le ma fengo o walu fa sala la Facebook pe fa sala la fa kala ya mai ia pa wa yo vai nga ta una e silifia le tunu la to tita no wa pui ngo oi a to mo pui ngo wa tai ma le pui ngo e ma lo ai lava e se le ta wo vai nga tai ma ta ngo fio langa le wa nga ai o le ba o ma tu ma pa na
Ia ta tonu o le si tūlanga po le o te fia le tūlanga po le whapea ua le ngā patia ina me po le tūlanga o le whai o mea o le ka le simana. Ai le anga le anu kasino o mai le baru se lau. Ngā saulo le aka kua ia le lotu. O le makua ia wana tau tu lou le ngana whao ngā ina ma po i mai ama tu tūlanga na te le fia lai to ngā tangata wa pena o le e sa ili mai kūlanga wa penga ngā in kasino kūlanga wa penga i masingi uka alkalo mai lo o le sa ka kongo po le loko le se mea a le la posi a la sisi mai le pai mai lo o makua ka fiu pai mea se o le loko pai mea se o lo a le aro a me le maru se lau iwa se lau kai masingi o pera ai e kausanga a kole iwa se lau a le mai ngā o sa ngā mea lotu le sa sau kaulanga e whai le loto fuati a ifo le lei a pēo mai e wakuma whai le loto fuati a ifo le lei e sara manga ia mū lau kaulanga o le vaenga pito sina tau ia man kufu taito vaenga uma i e pule o Samoa ai o le taimi e te soli ina i le tūlafunu sa orela ia ona la velo la i le mai lo kaina o mtanga lo ngale lo momolia oi ai la wala fufu nga fai o fautuanga la vai ia fa tau mamau ese mai le soni ina o le tulafon nei o le si tulanga na latu na po le ngo o abatu se fa pe ile tulanga po ile o lai tu di morta ma tu di mortina ile o fia le mai ku o mai la onga lo wa fine lo te ngo mai o mai la onga le sa bari lo le po a o le se ngo fo mai la lo ma fa ile ta ma se mai ngana uako kuma ila uako so elako so elako le lo pasi po la au o yemo me o anga ese o toro penga o penga matau ti o tupu tu tonu a anga mane to o sa no mo muri de pato ina tu mo ta o vai ngale ona lu pomoni o lo ye nisi o kengi te tele nisi le nei o lato fa nga ina lo fa na light diela lato te fatino ina solinga tu la fono mo ilato il fata wina lo fa la fa saina o le fautuanga i tatou matua siaki akua ka ko whanga pe a whau i se vaenga o i salamia i lua siaki pelo e ia mua whalau whaasa i a upenga ia a o le avamalosi fo siaki pe a whaelo i ni telefoni e le tauna i la tau o le kele fo ia pe ona avatu whafautuanga le telo taimi whamule mule siaki nisi o penga o vaenga fo ilunga o penga ta whailangi o le whanau ona e tele i o penga ta whailangi o le o toile lei i ono la matia ia le vai fo ia le whanau mo lato ma fau inisi o winga matanga o whaatino inai e ia ile kei e tala noa mere tangata i lo walu e whaatuso seisi e lai titi ai munumuriangi o skanga ka whaiami o vale lea le ikua meo le vaenga le matua matala siaki le whanau siaki a lato mea onga o telefoni o ako o le laptop siaki me o me fa motino o la to la e tu lo lenga o lo saunga le mu le fana o le matango fi tu langa ia matango fi tu langa le o to o e saunga me se lava awor tu di morta ma awor tu la fi o ma la o mani fa chai ala e le ba i ma mau o le aso ato te lu para para i mo fine para para mo te o lu penga ngo mai a saule ia ko ingala ko me skype ki sa fa tv sa eu le telefon ale ngaro me kaunga pa manatu tamiti e ngo ma ka mai ki ngo manu ia pa tai mama dad ia ngo le poko o lo sa ai se me le ko e ke vesiria ko la kiminga wa mai ngale ape kas kwai ai va tu fo fa malo ne tatu matu o lo fa ia ngalo nga mai tai ia ele si taimi wala ngona i fo lo le la va ia fa tu fatino pele tute mai ai au wal saunga le mu o fana ia ve fondi tu la le fefitetu tai lava e va tu fa tu anga tato tu or ka kola savati ia la si ka longa la vala sa tai ia o le va o le to Samoa markiwi so le Samoa nga ko ku ia au ta fa mo le fa tu anga ia mo le tato tu ia se weekend fia manuia a faia la ku ke sava vali on me la ma ko fainga luenga i fa mo le Samoa sava vali fa tamali sava vali mar saunga le mu fia fa tamali fia fo i mar saunga le mu ele fa tangaina se ava malos ele fa tangaina ia ni me fa papa tulo ele fa tangaina ni au penga malosi po la au malosi
e le whaatangaina fu ilongo fu ilunga o le whale, o kua o le keli, po lumo le afi o lo sa, whaamole mole. E le whaatangaina fu i leo ku mai kong fu le sunroof o lau kaabale. Po le oso me o le afo lo tino i whaamalama o kako kaabale whaamole mole. E mana o mia tātou ngā lui whaatasi mo le saunga le mu, o le tātou o tunu i le weekend, e a maka kua ngei se i o lava i le pō le asa amalama la songa fua Samoa, ia e mana o mia la tō fisosani whaamole mo le tātou ngā lui whaatasi. A whai o iei ngisi o e si la fiama masalo mia, o lo lato atu mani whalau whaasainga me whapenga whaamole mole. Pili de kas ni mtanga luenga le luna ia whai e se fufuanga. E mana mia le saunga le mu, mga mia le umako kaku savati. Au saunga le mu le tātou tunu a whai fwoi se kei mi e te waka ofi e o le tau una whatau waa ia e whaale seki fwoi lo maa fau i nisi o taimi e whaatini o ngalunga i e wha manulu waku o le au ngau tu o me umani te tu mal whaafonga le tunu o le saunga le mu o sio tātou tunu. Whamunia le tu i alam whana o le tātou tunu o i whaanga tama o saunia te fo i le weekend wai man koe ka uar kiwi a o le awhala e o koe kiki au Samoa makonga a Pasifika. I whapea fo le tātou tua Samoa e le ngata i lea o nisi fo i o kalapu o alam whana o le tunu o i e latu taalonga maasani for le weekend. Ia mau whai lau whiunga taito mar whatua. Se weekend fia ma se weekend manuia le lofo le tua. Whapea fo i le loa o le tātou tunu. Wha maise le finagalo ma le nganga o le tua i o tātou ainga whavau o no nisi o tātou ainga ua tu esea ia nisi e pele i lātou o no walapa ia le tua. Ia iei pe e te utole file mu o le tua. Whamnia le tua i fuwhanga fo i o sauninga o rea sa. Numana iei taito i whapea fo i lo tātou tunu. Ia me se fo i sia mātou e kāle sia. A se fitu te fiu whalua me le ngata i stamaki i o vailele. Sare la valu ia male lo tātou tunu i pi i tu e whaara. Nei ke lope o lo iei. Mawe o tu sapati fifia ma sapati mariuna i o ainga. O mai masani. Whamnia le tua. Ia savea. Vai se fuma. Pa ai a se fuma. Ele le ia la ka mo se a. Ngalo lau bai. Sa ana vai nga. Ia fa mangalo le tali. O le una fata wa. Ia e poto la vertau tai ia ai sele na tu telo tai mi te matua te Samoa. Ia e mau ai fo se file mo ma fa mangalo le tali. La sa o nang o le tau mari i lau sila ma lau fa fongo ne fiafi. Ia tatou tu ile tua. Ia maia le mana malama e tau tua i pia o Samoa i sos taimi. Ia o se sos watu le ne tuna le fiafi. Fa manuia le tu i fongo ne fiafi me mantua. Tas o le numere le te vili al mtanga luenga leo. I se whaarula whaafo se i o lo tupu le taimi nei. Tasi o lima, o le numera le te William mtanga luenga leo. Ma whaia fo i lungo o le tātou penga te whailangi. Pe a whaia te fia lipo tina nisi o vaenga e le o se whaarula ve whaafo se. O lua tasi o valu Faiva, ma wole fsosoani mo o Samoa i sos taimi, ia e whaamanino e vaenga o le tūlafono, a lawa ia tau whaamalulu watu. A whaia te walau mai a le talia le telefoni whai sipisi. Tu usau fe au vu le tātou telefoni o no to e whaafo ia tu le wala au. I tali lo whanonga. Ia whamnia le tu ne fiafi. So e whai loa i le vai a sa fau mo. So e fumu i manuia. Maroto noa. Taritono le oto lava upa ia mo manu o tātala noa. Mātango pia e fol kalame. Sa ngaruenga mai on tātou whaia. Ia, tātou lava ni au ona le au ngai mo runga vi inga le atua. Tā leni. Ia, ta mai poa e le whaia mo rona vi inga. Pāptai tāna nea so. Langona pia fia o loto wai. Se a tā pēnoa. Tā pēnoa ia isi vei whare o loa o lunga i. Ia, le lava ua maua lau le saunia le li. Ia, le po tā maputa e sisi na mai o bawa ia tu ia o le vi inga po i le atua. Pāptai mo mea uma lama. E le se luatu pia tau pamte ina ua lama si pia le mano tātou tunu. O lo ta talo po le tātou tunu mo tau bane o tau pa ia. Mo tau mora me se lau pengarunga pa ia le li. Ia ngā leipele le ia whaatu puina pēa, mo fōma mea le nei, ia wala o tau tua ma ta bere maro tātou nu, whaaptai le fōma e tanoa mai whaamria si a tātou au, a mea i uta pe o le tūlanga, ai whaaptai tēne lama mo lo, tili alualu mai whaatau nu ina tāpōr kama, le lai toi ta liu iau whaiva angan lele li, pui lo so i fua, alo tēne atu pare tua manu po alo, mo se weekend fi le mo ia te o leo so vane swapa tu mau, ia mar pare tua manu po alo, a mai po ngā ruenga le fiaftai, Pamnia le tua, saunia le li o lau le
Tato e whelo ai, whaatai lo tau tua tunu, awen bi ngai le tua, ai pa soifua. Ia tu mana mau? Soifua taito, soifua Samoa. Soifua. Soifua. Fatal fatu se whaapoponga le rei o talafou le radio Samoa mo le neas whareile. Mai Israelu wa whaia o so whainga Israelu le tu isaute o le panona, ma le whaamatalanga o loo a ngai ia o so whainga i le Hezbollah e tali atuai i a lātou tau ma whainga o loo whaatino e toe whau wane nisi tūlanga i lea whaaitu. O le whaamatalanga ma le vaenga o le puipuinga Israelu wa tā uai o loo tau lai o so whainga i no whanga e te waia o penga e umia le Hezbollah o na o loo ngā lue nei le vaenga lea i le toe whauwhawina o na si o manga whaatupu whaalawelawe i le itu i sautele o le panona. O whaeroe le CNN le tali le presidente o le panona ia ngā yoinga Israelu, whamai Joseph Aoun, o oso whainga nei wasoli ai tū la whono whawa malo, uno o a awhiai ma tangata lautele ma wha malo si ai i lātou e anga i ese mai o lātou whale. Vai mai le presidente o le tele lava o taimi e tau mawhai ei le panona ia mauni whiutana inga pi le mōma Israelu o le tele fo i leo taimi e whaatupula ia i ngā yoinga whaasanga taua Israelu ia le panona. Mo wala au se vaenga o le whaalapaptonga o malo o whaatasi le UNIFIL po le United Nations Interim Force i le panona ia Israelu ia tau fia loa o swainga o nolo o lamati ai matangata lau tele. Whai mai o lo tādia le ungo se whonutanga ra kāpeneta Israelu o lo whaia e tusa o le nei mata upu. Mai le atu Filipino o le typhoon o Kaumagi le wā awhiai le atu Filipino wa liputi ai titi mai le au maari liu o le se lau se furuwha ma ua te le so na awhianga i le atunuu. Wa tā ua i lipoti le te tele o lo longa i taulanga i le atu Filipino ma ua tāpunia ma lai wa le ono i le atunuu. O li patia le BBC e sidi e le lua se lau wonus furu wafe fita fita o loo fesosoani i ngā luenga la vea ai a o whaate tele pea le malolosi o matangi e mai se lava i ngā taifale. O le whaamtaranga me le malo stasi le nei o a whao pito malosi ua a whia i le atunu i le nei tausanga. Ma ua tā ua le tele o whale ua whaale angaina wha pea whale tali malo e mai se o awala. O li poti mai tutonu le atunu o lo tā ua i le whaia vave o whonutanga le pāle mi o Vietnam, Pham Minh Chinh, malana kāpeneta e pia wha mautūra tūranga o tau mawha, ma ia mautinoa iei no whanga saunga le mua a ngai iai, ma ia lava le suawai mama e wha ngā ina. Mo fola le presidente o le atu Filipino, Ferdinand Marcos, le state of emergency, le iei o le atunu i polo inga o wha lawe tutupu wha fuasei, ona o a fianga o le a wha malosi. I au se tālia, whai mai e tumu le whai ngā malanga le Virgin Australia, le ana tupu ai le whaalawe le pō na pō au tūlau ele i Brisbane, ma wata ua le 9 News o le awhina sa sawane i le brake system o le tā ofi o le wale le whai ngā malanga VA whāli mawha mai Darwin i Brisbane. Se lau fitu sulwalu le pase se sairunga le waa, ma sa tūlau ele i taina le fitu le whiawhina nafi, ai a mata sa sawane i ma le afi. Ta ue li poti na vava na tape le vaenga le tine mu le malai valele, ma a nga isaunga le mu ese ma ye le pasese atoa ma le au waa. O le whaamtalanga ma le company valele, o le solo o siaki e insinia le valele, au le itoe wha awa wina lana au nanga, ma ua whaafetai fo i le vave o ngā yoinga a le tine mu. Whaamaunia mai le Virgin Australia, e le o yeise whetu na inga iana whai ngā malanga i le so, ona o le wha le tonu, ma ua toe fo i le tūranga masani ana whai ngā malanga. Ao iai la so mulimuli le nei mo le saini o le petition, le Pacific Justice Petition, pe ona tau la muai le fionga anae asa anae, manisi tamali i Samoa New Zealand, wali patia le Radio New Zealand le lango ato iai o le pale mi o Samoa i lea wha moe. Wha iloa le a wha o popo tala noanga i le mataupu lea i tala noanga wha le malo. O le petition e pe ona sila fia le totele le amata mai i a Februari, ma lo wala awai le malo New Zealand na ia whaatutusa le turanga o iai equal treatment mō tangata malanga ane mai le Pasifika i New Zealand, ma talo sanga i le whaatanga o i lātou ie ulu whale le atunuu, e mauani o lātou visa ta i tolu masina pe atau nu atu, e pei fo e na whaia i isi tangata malanga, mai atunuu e ono se fura rangi pe atau nu i Aotearoa.
O le palemia o Samoa la au le mali toa le watea po la te Smith o lo iai pe New Zealand mo tong fitinga e na ia whaeloa whala wai tele lo na langolango ina o le petition o na e benefiti ai a inga Samoa. Ta ua fo i le ripoti se whamtaranga le palemia o lo iai le nau ta inga e wha wau o na tulutuli roa le mata upule nei i tala noanga i le vao malo e lua ma o le aia la ngā fo i le mata upulea i le palemia o New Zealand. Tala muli wa iei li poti wa ta waile mai a whata wina umo pepa sold out. Pepa mata mo le whita winga a le toa Samoa ma le kiwis i le aso sa nei sini. Mo le mawina tala fōua mai se lawa le tu isi sifo sini, le tele o tā penanga le au tā pua i ei tu umai lua a wale a wha moe. Le sa ilingo le sampini o le Pasifika le wha angatama le laka piliki. Mo nisi o le atunu ua wha ailoa o le naunau tainga e fia wha ailoa i tamata alo le toa o lo o te lele lango ma le mulimuri tai o tangata Samoa i sini i a lātou tau mawhainga. O nisi sa whaeloa e fia whaeloa i le toa Samoa, le tele o le whamoemoenga o le atunu o lo o tuwina ia i lātou ia manu malo i le atalonga. E le i whatamala le au tāpua i ma le au lango le toa i sini, ina ua whatinoina le aso whapitoa mō lātou le fan day i le aso lua o le vasanei, sa whamaonia i le toa tele o le atunu na awa iane ma lātou fu a ma whaeilo o whamalosi mō le au. Na mawai fo ilo lātou a wanoa e whailo iei tamata a alo, ma awela lātou whamanuia mō tau mo whainga i le aso sao mō mua. E iei fo ilata penanga le au mai mō o fuafua e whaatino i le aso le tālonga, pe o na maita wina i lungo le Facebook, fuafuanga mo le usuino se pese lotu Samoa, au le amtaina le tālonga, ma le whaia o se savali a ngai le no fuanga e whaia i le tālonga, e wha amalusi awa tiri ai i le awa le atunu. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafunga mai le nei fo yaso, manuia tele le whae unga le vai yaso, me se fo le wha moe o le awa Samoa, le toa Samoa. So, Papongan mano le atunu to bina tato tama I vai panua le tautu mele pengon paitua ya miriama la toa po more mori fa maro mar fa tain pengon paitua lan tautu po ne vai aso to po mai po lana tautu le vai aso sto venga tala le tau to ala ba por kame fa nga solo le weekend tu mo per fa mawina yo kilani lo so le mar maulunga lo yai le mapan pana yo kilani ya ko vena mele we ka ko Sulono lona ma lu I le po sabilengi mai sau te sulu la awa oni se vaenga I au kilani. O le vaenga mo atai apa me pa uti munga e awa loso whale bela pa mawina mo atai ana sto nai sulono lona ma lu le po winga po nāru tau ele mai lea sa ea e tātou wo mai tāpo inga lea sa pe pa ua ki munga ea ngai pa manu ea pio sofi tono lo sa lo ea ngai lo maru tāpo loso whale bela pa mawina lea sa Ea malona manu le pia peaceful maleono. Winga po nāru tau ele mai lea songa po. Pa uti munga mai awa o poi. Ea vaenga o au kilani lusu whale bela pa mawina lea songa po. Asfulono lona manu le po. Vaenga na gantai whale. Ea la tō tā pena ea oase I a mai moana mo lea sa. Pare tonu le tau lea soa sparai lea stau na ia sa songa po. Olo. Oh, la solo. Ea, or karinga, pa me kia ru fali, anga na kalakange saunga le munga I lungo lo ele. I lo le anu a ngoko pau, le pa le tonu tau le soe o le aso lua. A le lava ta pena, o ane pe tupu mai na ta pena iai o paola, te poni pe avea I matango fie. Fautuanga le ora saipte ni sila mara ta me ni sila o le na. Fatalopa si o tātou tonu pele Samoa, supitu minuto o te aile tulai 5. E le tautua le Radio Samoa, mātou whātara lofa te tunu mau manuia lau tāpo inga. So tātou tunu e pele i pinangalo pia lama I tū o ke lope o lo au mau wai, tangata anu o Samoa, manuia lau tāpo inga. O lo pa uti munga o lo au awa po isi o tātou tunu, lua suru iwa na pera pa mauna mai Samoa. Ea, malona manu le pia lua su lima. Se vainga I apnopa atoa e o mai Steve Waddell, au boni, ala. Ora mkwa maa ngai ia. Kwa maku kua nunga wala. Anum kwa mawha le traffic lau anga I mai apno. Ia, la ngai mai pungo le lau papa consolation drive ngai mkwa poloka mai pia ska male ngai. Whaingi la ka nunga ngai le wala ngai poloka I consolation drive ngai lunga le Harbour Bridge. Ia, e o malama se bainga po na I Devonport Ferry.
ngai atu i nai pace water, ole makoa ke re o ki ngai sa wai. E o ai hes mi rau takapuna, tau whai a ngai lunga le lau papa, sa venga peke ne ta ngai one wa rau lunga le lau papa, kua mawha le traffic. Sa venga fo nai, tau langa Victoria Park a ngai lunga le Harbour Bridge, ua mo kua mapia fia le traffic, whai mani e o uma lama i maoto malawa. O se venga na wai kanto roto rua mataupo ta na ki alo fa manu pe o nganu e fa pua e le pati e le pa o se timu o lo awa. Se venga na pe plenty Ken Country Kisport Max Fella mo o Tony o lo pa uti monga. Warama Palms ta North Navia mai sin ta oranga mani sibai ngonu tu tua oi. Te pa ia lava klai sete mo no tu tua malu o mo manu ru te tole o malu pi ia neri. Se venga na tala tau tala dai mai ngi ta no Samoa. Ea, o lo pau ti munga o lo awa pa so lo tor ta to no. Ea, le lama le mana tua e lau titalo. Ea, se o ta to no e pele o to pinangalo mo ta to roto. Tanto bala malai. Lewa Faiva beruto was te ai le tu lai lima le tau tua le Radio Samoa. Ea, mai atuat por kameli Manuel Malo, le sunga ia tum bao seki a show. Ea, le o to tau pai loina lungor pongatia le tamani. Ua mauti noa lama po no palisa tu ya ma pero upu ya macho la to fo tau tu am tabela longo po lina maro ta to no ya pa wa me fa ta to ta lia ya fa nga tu la fono lo pa penan fa lo mai ya mo sa ngale mo ta to soli lo tu la fono la ya se si lungo tu la fono mo mi fo ya tu lungo ala mo ya to e tu to ne fiafi tu mo ma lo pa tu mo lua ma ne pa tu ma no falo. Tai fo le taringa a Pongamoa, se manu Francis Yohana na tau tua ne yaso uso, lopa te latu manu fo oro matina manu whaalo e mesole weekend, toa Samoa, kou Juna Paulo, manu ua longa le toa Samoa, manu lau tāpo inga Samoa, ya, patala batu ya la tubu o eva mai runga le apia polinga, wina tan yelu ma le ainga, whapatahi lo mapata mai o tara, wina tan yelu ma le ainga, pena po ya tasi ti a lautoa, whapatai tene lava, malo lava, whapa ia purai, ya malo le eva mai, pena po ya Rachel, a sifa mai Glen Innes po Glendori, alo pat, ya, tia lo fa como o lo uso para tus aunque por eu quando papa que um vale papa que um aqui a caia o pa ka au ange komisia o ane tai au ka le vo auto papa que eu so ya tia para tus tia kamaranga le moanga e dongi mo ngi sila moanga pa papa que o bane pitelenga tia o le moe o ka ma sia mangi ya pena po ia Sam si mai le mala ainga lo pa te atu via lava ne fiafi po panga uma o lepa Malaysia ya o mai le fiafi ya lo fatu pena po ia Michael Lutu a lunga pa te tere lava a lo ma te mai a lo fatu mo lua male no falo I Mount Wellington ole na e para el male para el tal kako voa ia ne fiafi panga solo tato por clave se sai dia tu mata ia ati ne tau tu ale Henderson gas
sea ita ole olanga ua pei o se malae Eleli lo ai ta alo lele e pei o lo ua lo fa wa tali tua limaina e sa fai mo se sama ua o la ngona ua o vai vai o a ua le tangata o le foafoanga na e whai o a unga aluenga mamana ua whaalia ia ita lea ua whai makona i le vaainga o a whea ea lea lo whamoni tu ua ina i se oli pesili ai le oti Se pangmania ole percaya matpua tupi pam tuainu tali tali alo filima Luas fu vitu mana bilu te wate ai tu lai lima le mose manoa te matayo ati le lopo pe usora ai ya le umole manoa ve china au tanga vaya ya su tu langa mai fo i le pule patamatu a ve china man lola vata tu le ne yas Ja, malo soi fu tai tu. mai le ngan wenga ne yas Ia e whai lava simpisi le nei aso e ia misi le lo tuiti si foi manava. o mana ba le ono a Ia sa o lei. o falongo ko promotion e fa fo i mai pasela o ka promotion o ko ngai pa nga solo ngai ka ma le e ave fu de weekend le Le ai. Ia o le taimi nei, o lo i ele mako promotion e lo whabi. ia ta alu mai lo Ia, o le maso promotion le sa amasa i le vaiaso nei. A whapesi a talaiso sa vale ia ma follow ticket. Ma follow ticket i le alu ma le tue saule i Samoa. na ia Ia, a whape i le mana o le customer e le ticket i e le whai ona watu le cashback o le afe sa nice o le matu whalawilona lo a le taimi nei pa o le ticket tua uma i le aso ono i le tausanga fo o ia Januari. Ia le matu cashback o le ongoing a le matu mea le whatupena pe a whape i le mia le customer e ave le ticket le alu ma le tui sau i Samoa. Ia le matu promotion nga lo wha le taimi nei. ora ta nga ta ba le lo mana ia lo pa alu lo nga solo ma mo mia ta to tu te mi nei ya pechina Ia, o le taimi nei, e se le lava una alu le masu to yora high ace, le vani le se fulu na foa, le se fulu tasi na foa. mana ia Ia, lo tilo ane lea, ia e fua ai ngā wafu wo o ia sofia fia i ta whao. Ma mea whale ai ngā e whai. Ia, e se le lava una alu le matu se fulu tu tasi na foa, ia tempo i nele e alu fo ili matu le maksaba le fole pe le Mahindra, Mahindra 700, mal Mahindra 3XO. Ia, e include foi mata promotion ngo mata saba le phone na. mana ia ne panga solo o to promotion e ame se lava tu langa le ia pa pe o le tu langa mo le retain tickets ia le ia cash in hand o le sa o le we tu o le tu langa i tangata vo i e benefit o le se mo lungo le totongi o benefit e taito o tangata e whailang tar sanga pa mo le vetini Ia, tanga se lo lunga benefiti mal pensione. E te tau la vona mana o mia se tanga te whaingal wenga full time. E so suani ia te la sole lunga benefiti mal pensione. ai pe ia tangata lan ta vale Ia, ai pe la va tanga se lan ta vale. Tanga se lunga benefiti, tanga se lunga pensione. E fa whaingo fia lava le process. E awa lava le pole le e lava matu staff e so suani whai ala so. Mo fa mama venga foi a wale apalaina. Winga foi le matu process e le ato se vai ato e tolu lava ato e fa ngai o ele fa inga le apalai. mana ia a whapea taonga i Wellington whapea leo te nopo i Wellington ho arununga online whai mai lau tausanga manuia lau tausanga le wo mia o te malanga mai lo le ua manuia tausanga e whapea na whai e provide o tau ia turanga le ticket ma le piki o luna wa lele ai mana i polo sau no e pa mol Okay, ia o le tūlanga na e te tūni lava mai so le pase se e malanga mai le tangata le to i lalo Wellington, Palmerston North, Christchurch, Napier. Ia
Te tongi lava mātua le pāsi se malanga me lua ne e whai e miu sangi ngau ta avale e mapisi ta avale toi fōi ai a whape ele maria le customer ele isi ava noa mai pisi a tinga ne e whai mātua le shipping koe lalo le mele e lato. Ma nai a tele. Le lau manilo tu langa le lo tu sili pea nisi po le whapea e maria tāsanga ia leo manai tong. Le lau wo sau nei wha leo pai lau tāsanga o le uman pai nei pongia ia ui nei e a wale se meo ke moe ai e whapenga pai. Ia e te tongi fo i mātua le hotel le nofu ai e whaalata mei nei e wante au le sia so o manuia ma o ke unga o ma ia o na toi fo e la ia. Aptai tele lava o tali au sili nga sa tual pia marmala me pot maru tunu ua o nisi po ia o mai e mo ia o mai ia o nisi o tau sanga e umale aso ele uma ia ai pongia i nei ai papatai le uma nino atu langa uma le ua e sau no ia ua pori paponga ta puare maru tato tunu nei e se si meti pia sau no ia i tatele tau mawai mari tatu atu si mari tatu telefoni me tuina papatai mori ta pena ia apate se si mos na sunta langa e fai lo tu foi maso e lo sa ileono me la suna fua i la spalaile i masala le iva ai lo sa ileono e fa wau per mato au nanga ia i si mato staff i fai ngalwenga foi ai manava le se fluta si le po ia au la se tuana ia e lo sa ile e masala mai le iva mai le limo ia e fa wau foi le fali le se fluta si au la sa ia e masala foi maso i le se fulu na fa ia whape e ni si me ki mana o mia e wala amai mato ile o wat silau fitu testasi ia si foi mato le mato no foanga ile kasi fa kapente shadi papa tito ia whape sili foi ile sua favoritina ia le foi la ave foi ile me tanga te au na te foi sa tu foi tu atinu ina la sila ma no whaptai ia vetuina morita ripoti ia na e de o ia lau puata pai ngā e pai a te ore sola ainga ngā i o ia oki au pole lopa te latu ngā ruenga o te toe ngā ruenga o te toe ne fiat manuere weekend ia whapena fo ia pā soipua ia ore nā e mā leia lau ia Ora sola yonga nga sola e por ko wa ale sola yonga rin ko sala mo ko fa wa nga ronga o ni neba le lo bala aule o barcelau fitu dastasi o barcelau fitu dastasi mo le la mar tau tu ale Henderson ga tasi va fa Cavendish Drive Manukau City mo le la mar la tau tu mananga pa lo Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa Pierre Manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui o le fana witi o tupui le covid is fluiva mo la tau is fluon tau sanga malunga atu fa pe ma tupui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino nei au nanga o fisa fo mai mangele e taftafane o McDonald aman rewa e taftafane o le falitusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics O se tala fia nei mo I la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne ona whaata watu le tātou ofisa, a le TR Marketing I le mautou Samoa I mangele, e nao le lusfut tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I la weanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a la vai, Morisi whaamtalanga whaafsauta iane, I le olua tasi o lua o lima valum tasi fitu, Morisi whaamtalanga, I le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Awane MC a fasala lawa tu sa ole radio Samoa le tamu sanga te fitu le Malisi Pacific International 7th ele aso se fulu male nima November mai le malanta alo le Manuka Rovers I mangele mai le iva le tai au los fulu au malo los yona afina wina le champigno le nei foi tau sanga malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malisi Pacific International 7th lu afe los fulu male nima awane MC lu on YouTube on radio Samoa tasi lima iva tonu abo Ua mawhai ona au wina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le dry-bond construction chemicals. Whafsota e nei loa a lithia whamuina I le olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Talo fa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela a
Samoa tasilima ivatolu amo Radio Samoa tasilima ivatolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo oe, talo falapa. O le amataina o le aoina o le tamaititi mai te tono lona ainga. E mua lava o na iloa lona ingoa, malona whai. E aoina foi le iloa o na tausanga. E aoina le swafo le tue tali tonu ia i mātua o le tamaititi. O awala umaia, e iloa ai le tamaititi o ia o se tangata, ai le o se manu. O awala fo ia e amatai, o na su e ina masa ili e le tama po le teine, a o tupu ai le winga na whanau mai ai laulangi. Ai maise le fina ngalo o le atua i lona o langa. Wana o se tama po se teine e wha le tonu le mawhauwhau. Wa le mawhai o na i loa lona tangata. Ma le mafu anga na soifua mai ai i le lalolangi. A tātou wa ai a Yesu, na i loa le lei e lona tangata. Ma le mafu anga, ma le winga na alai o na afio mai i le lalolangi. Whetala Yesu, o au o le malama o le lalolangi. O au o le whaita toa. O au nei le ala, le upumoni, ma le ola. O au o le leo maa moe le lei. O te iloa fo iau. O te moli mau foi mo au. Na sila fia le lei Yesu, lona lava tangata. O le mea moni, a whai e te lei loa lo tangata, o lona winga, o le a ta watu e isi tangata, lo i tu ainga, male i tu ainga tangata, e te tau ona e iai. O le a whai ngofi ai foi, o na whaasa se ina oe, ma a vea oe mai se tangata, e ese atu, na i lo tangata moni, na whai e le tua. O le tasi leo mafuanga wa to te le ai tangata wa ola i leo langa le mautonu, ma le a fia i mai o le mafau. Tu la ilua nei lunga ma tau tino atu i tangata, o oe o le atali o le tua, a wana ma liu Yesu e fai mautongi ola. Mana tua, e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Si formalie o le everlasting grace io vi le toi me uma mai atu tanto proclame le mo oe te mene ina e pasta solilo longa io sua nei proclame mai aso taitasi fa mo mo le mai aspos fa pon nei proclame sullo minute ona tala le tulai ono tale ona la tato tala i vai panua panga sul fo le tato proclame lo fata auto mai nei time ia se e pa ia le tulai fitu ia on sui fo le on po sunga ia sau seu panua tato lo le malo tato no le fo ba nga le fiafi o le asparile aspito november lo o lima ya toi pata lo fa tu tu le radio Samoa so lima I batolu amo pe la ma puta mai ai ya mai mo mai ile tu le radio Samoa ya ma mai na tu no lo to pa pe na to mai mo mai ai pa pong ma mai ya poro pa ta lo pa tu ya to nei ma no le pale mai tu no ma ya me solo to talia na lava o le tu ale radio Samoa so lima I batolu amo ta lo fa tano falava ya pe po ya to ne au kilan manu tu ai se pa ya lama ya sa ai no pa penar mai mo mai ni sel mano ta to no ya pa tan pa tu ale radio Samoa so lima e va to wa mo ta lo falava le fangaro ina fo na fe so se mo tanga senga se mo ta malawa mo pa to lian mano ta to no inga senga se tino ya lo fa de ya lama fo ma lana fa mano longa pa yantu pa yane pa ipo ia mo malos tato te au nga mo ia molon pe ngano ya mai se atpo ya inga fa no ni se pele ma tanga mo sian malanga maliu mai se le hanga eli tato nga ia to le wiki en po pa uma na to lunga le ala fa manatu pe ya te le pe va ponga mai ala ya mo pa la me pe le emo le mata pe le emo le mata ya pa ila pa ali pelo ya ole na le loa tupo pa lame ta ua le tato sta ie tu la fonum tu lang pa pena ya mata la lunga la wala ta ula man awal pa nga ina tato telefoni mo sa le mo o ele pa to te ya ta man ya na ba tu ya pa tu hat fo si to ainga o yo aulo la to wala lunga ala pa to no ina man via ya pa ta tielo telefoni mo le no I pa o ti ai mo to malo ya sa lo ko le te le tai me tali alo telefoni ta o la ma le alo le mo le I pasia mo le lo po le sa o tam tam la ngale ya tu li ma la to kamala ngala o mai le va le langi malo lang e la no me mata a to le o mai nga o mai ya le ku ya po la u la no me mata ya fe ka wi ko o la mar tu li sa ya lo mata la I lungo le ala e se ta ua le le mu e le se me ki ngai le mo ngale pa pe ala silsila ko pa pe le a ko se mi uki ala te silsila tu ala lang me mata me ka wanga ya empalats mai lo ka ngai ku mo ya sa ngale mu pa sa ngale mo le empalats em fa ngai ar wai ya wala tu le ta ua tu le ni fo ya tu mo tam lawa ta ua fo tanga I fa lo lungo le wala na ia se si tu la pono vale to mo ma por kala me mali malo sa tini ya tu mo ba esel mana ya pam tala ina me la to foi ya le ano lo fa moni mai lo tato tu no ia fo tato ia lom pa nau lo ilungo la to ta ia me tu la pono lava fo la to si le fia me na to vina ina to manam lama tu la pono le la o mai fa matala mai ya tato ya ele fa to no ina no to pa ia mo lo to manu fa mo mole ya ulama la to ya o ta fio o mai ale lei ya mtato sta ia me lo fa matala mai e me so le ba o matu fa na o le ba ta mama tina o matu e fa pena lava o po te mata mo pe la mo pa tu le ba mama na ya lo fa na I tono a onga wa tele ni met tupu mai a le fa ta mala e te me sa we na e ta matiti tene titi e le ta orta mama tina fefe la na e ora pe mo le po tupu ma papala pe ale so ala pulina fa mo menga ya pa ta lo fa so wa fine so ta li u ta no mai pa tia mai ya onga ya ta no ia mai lo waso e se sin pa na lave la se
ai o le faia onga minista maiti ia sa me ngana ako penga ngai faia penga o mana lunch lenga ia au mata moe tato ia wa ka mai ki smart ke mo me ka mai o mai a fa ko pelau ia o no ia se ale o no me pa tai anga ia ko lai pai mai ala sabali le poko ala wa se sa si ka ngai ia ko pa ka o mai le ako lu a pila sa mo ia fe ka ia mala pa se me ngana wa ia la wa malang ako manga be se o mes le fe ka ila se ko la to banel pa ponga to yo ngai me ngai mata lai ta to mo ngang pa no la pa tai la ma ya lo pa nau sporta te ni atu mo mau ne fi mo por klam matango fi ia mo pa manatu ina ma tu ala mo ta to mata alam sa ma dia fa mo mole lomme tuitama ma la inga pa te tele lava ma pa mai pa tai amete ia male ia te umalu no falo pa tai lo pa te nat amete ma sima to mai tai fa ia onga pa tu fa ia onga pa tu ia tu film la inga lo pa te nat e o matua sunga le ia o ia pinelu o le sunga ia tanu basa pinelu ia ma sunga ia lan wola ia o lita ma no foano ia elfa ma no longa le ni sio tato to ma ia tanu basa pinelu ia elfa ma no longa le ni ta pena po yo los pa nga malanga mo sai me o lumba nga ia tu Samoa tanu basa mo lita ia le lo po le ni patonu indan nia lo patele atu lo patu ia ina bla por pa mo la un pan solo tonu mai al tu o malo si o ta tina ia toe se mo ia pa mai se pele ainga a mai se pele tu ina yo ta tu ainga malanga mai le tu ke lo pe to ta ape atu nia ia sa nia a o lo pole ni se no pa na mau si o ta tina ia toe se mo o po ana ngan venga ia le ona bal aulo na matai a pa pe on pai ona ngal vengo lo tu matai ta to so fo mola e tai me mo mau le lo tu fara ai o na ngal vengo le na tu matai ta to so fo mola ta to te mo tai ai ngal vengo le pai na yo ta to tina o pa ti ale panga pale lo manele pa to ya ana pinelu masiona ai west okay la tu malama ma puta mai Nicola ulu ma le partua no foano e lo ma puta mai ele Montreal sini Australia o Liverpool la pa mai soli le se Montreal soli ale le Montreal ki piu ai runga ngai Liverpool le lai ma la me se o se Nicola ulu e ma partua la o lungo le Montreal mai mo mai ele tau tua to le Radio Samoa lo patu e me sorti na ya ta ele to le pai pele tole pai ali pele ia male ainga lo tele atu ia tina pa tai ma mai pena po ia ne mia tia e male ainga pa tai lo ma puta mai a stadia pa me lo fatu e sauma ia kopo ia ai te kingo ia e sau le ia kopo e kasi da inga pa o ai le tofi le luma kua mai ni kala ia e sau awa ke tau la papa ta fea sul vale ma le sunga e Sofia tu ma pa tai tai ma mai o ai foi Michael Lutu alunga ma le ainga pa te tele la ma lo ma mai ole o ai le wala au mai le ole numela tolu le ma Collet Street o tara mai fa le pap ki wa sa ko so ya te para tu apole vatai au malanga lo e male trade like ngai po e mai numero tolu lima Collet e na e ofi ya tosen roti ngai o tara e mangai ko lima apole vala mai ke wa usul ka le piku ala kai vera pa ki o te lo pa ko so mi pa mo pena po ia tusi mai ia lo maputa mai i nai tu lo langi ya lo pa te atu mo to monisi o misi atu le suafa lopa te le atu reu pena sa e tasi ea lo iwa mai Napier po Hastings ea mai lato umala lo maputa mai panga solo tato por klame e nefia fi tale tu la eono ea mai tato tala i mai panua. Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Auteo por
tu si mai I tu Faiva ya so uma Fa alala mai ya o taulanga Fai olea Na lago ko ile tu Faiva ya so lea Sao nga tu peta ia pe ole palesa Pela e tua I tu pela au oni usila o ole lava Mana ya lo wata mai wa pa ai loa Ai pa to po ia matua Na o mate papai ai lo no po ala utama I Samoa Nana o ma ve umata me auma Le tivi viri ama mala pusa aisa E o I ula mai puna ve umale ai na sa utala Mana ya lo musu E fai ngalu e nga Ai pa atu atu Ilo agata Ola ola mona fai Ola ule laga Ai ono lo fa Yo matua Ita iso o mai e au matua Ai le ma fau fau o I le matana Na ta fa ai poi pole ai o se mea Ka I le mama Te le ma fau fau o I lo walo ha Nau au mai ai o I ni usila Manu I fa a pene o fai ma prolonga o I Samoa Na e sila pia lava olo umativa E tele ia luang tu lava I se pongisa Na e au solo solo tu lava I tua I lo pupa I ava O pea po I la ua ungani I la utama Si au le pa aku si tau le la ngana Malau pa sa mo I tau le masa la lo ai papasa Se mea I la fa I na ta O mea pa pena Se ia le lo fa ia Ma se I sa ia O mea pa ia sa nino Ua falasia Ei puai I masua Ele toe maua Ei puai I masua Ele toe maua In this update, catering giant Compass will no longer provide government-funded school lunches from next year. The British company had a multi-million-dollar contract, but the government will now swap to use regional providers. Associate Education Minister David Seymour says it shouldn't be viewed as a vote of no confidence in the company. They faced some very big challenges that weren't of their making. A subcontractor failed in term 1 of this year. There was a lot of publicity around that. We fixed it with the help of Compass. Labor leader Chris Hipkins has criticised the police screening process for not detecting Jevon McSkimming's behaviour. The former Deputy Police Commissioner pleaded guilty yesterday to having child sexual exploitation and bestiality material on his work devices.
Court documents reveal the 52-year-old made thousands of Google searches. Hipkins says Miskiming was being considered for the role of commissioner. Clearly they needed much more robust systems in place. This has been going on for 4 or 5 years and it seemed to go below the radar within the police. That shouldn't have been allowed to happen. The Post-Primary Teachers Association and Public Service Commissioners headed to facilitation on collective agreement negotiations. The PPTAs confirmed the Employment Relation Authorities referred the parties. Hope's government changes to the international screen production rebate will help local film. The minimum qualifying spend for the rebate is dropping, and it will also now cover post-production and effects. Actor and producer Cliff Curtis says our industry needs to ramp up for homegrown talent to survive. Without these improvements, we were looking at a very grim down cycle, but this is going to give us, a foothold in the global market. Once Were Warriors director Lee Tamahori has died. He was 75. The filmmaker passed away peacefully at his home, surrounded by family. His other films include The Edge, State of the Union, and the James Bond film Die Another Day. That's news. In sport, the anonymous Silver Ferns complaints that triggered the standing down of Dame Nolene Taurua have been revealed. The New Zealand coach was stood down in September, but has since been reinstated. A review revealed a strong theme. There was a sense of fear within the Ferns environment. The All Blacks should overpower Scotland in the scrums in Sunday's Grand Slam test at Murrayfield. That's according to former Scottish assistant coach Jason O'Halloran, who says the New Zealand pack will prove too much for their opponents at the set piece, particularly when the reserve front rowers come on later in the game. And a key attacking weapon for the Wellington Phoenix men is out for the season with a serious knee injury. Japanese import Hideki Ishiga was hurt in a bad tackle. That's sport. Lima minute o te ele tu lai ono nau pa ponga mano le tonu. Au na tātou tala I vai whanua le ngana Peritania, sa vai ngai lunga le au wana. Mai lai tu I North Shore to a mawha le traffic anga I lunga le lau papa mai I Victoria Park le taulanga sil fia mano le tātou tunu. Tai au ma le fiafi, tai au ma le fiafi. Pera mano whaunga ina o no whalisa tu ia ma o le nā. O le whautau ta le nei lama. Paisi slow le traffic ngai lunga le lau papa. O sa venga mai tai I North Shore, sa au pani, a pai po te tamatau I Albany anu ngai West Auckland, hopsal vea pino pai, slow le traffic, pai mahani e umala mai mauta malawa, a ngai mai lunga le lau papa, ia pe la mono pai atu waru le mu ma le traffic, sau Glenfield Road, a ngai Manuka Road, le ngata lea Constellation Drive, ia umakua mawha le traffic, a mai Devonport, Bayswater, Takapuna, Hesmere Road, Milford, Shakespeare Road, umakua slow le traffic ngai lunga le lau papa, ia pai mahani e lama, sau I Peace Chamber ngai lunga I Birkdale, Beacon Head, Onewa Road ngai lunga le lau papa, ia nau silfia. E o umala mai mauta malawa le saunga le mōr whautau ta le iai. O le ngai atu I College Shore ngai I Chervos Road, Herne Bay, Ponsonby Road, slow le traffic ngai I Westmere, Western Road ngai I Point Sibilia, slow le traffic. Mai le taulanga I Simon Street ngai I Kaiba Pass, Newmarket, Alwatu I Manuka Road, Queenstown o ne anga e o le nā, o le traffic o ne mkua ma mawha o mai anga venga, pai puti anga I Rimwell Road, anga I turi atu ia tui ai, ia pasi aku ia Middlebank, St. John, anga I atu I Cleanliness, Pilkington Road, anga I Pamua, ia lana winga I te mo hoi pakuranga I wei, a pai toi fo I mai, I at Sicilane, I Ellerslie Highway, Mantle Wellington Highway, Silver Park, o ne makua slow a traffic. Ia se vainga mai I West Auckland, Lincoln Road anga I Henderson Mall, lunga Clinton roundabout, slow the traffic. Pasi mai wai Komete Cemetery, o umara kai mewa si singa, sau sao lin mo maua e mantel, a pai poti sau I Waterville Straight po New North Road, longa vinga o kuma hoi whakau ngai Back and Safe. E ke maua lai ngai Stoddard Road, longa vinga o mkua mawha traffic, sau ngai New Windsor Road, e ke ifo mai a Mayoro Road, o le motorway anga I Kuli I Mangrove Bridge, ia mamori lo le airport whako whaso I fo iai.
Sau lai kai si janga e ma ko lunga le wala by green lane runabout was slow the traffic lunga the motorway anga I mai loi sa ko. O mai loi nei ya kala mai loi radio sa mo le ngan loi pasia ko ma ko anga e ko loi di man rewa south more slow the traffic anga I great sa pro takanini papakura pokoi. Ya nga ya tulo ya manuel fo ya to fa nga malanga le fia sa nga nai lunga le wala mo si fia maro tato tuno ya nai na to fa le fa to ter le ai to tai yesu to sa fa to nuina le manuia e mo to mlawa ya manuia fo le fia awal fa nga nya telefoni ta ora lo le mo le pasia mo li sa nga I fa I lo lunga le wala to ta sa la ka lima se lau ka samia ka sanga ako Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Say When you shake up the radio Samoa, Lola Mai, Washing Mai, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Satu ile matangi olo Alua sotali maya sunga ilo upolonga Lo ua lo fasa faana unau Sa ofesilingi a vaito elau Tua masanga la urosa ne ima Sapa po fauao Manutia itailo paolo segio o atayao Le ifa alilo italeva ayao fonga Manatu sa sabalia tumanga Selena Letinga ole alofa Sulumaya lo lai lo fatu Efa ama fana fana ya Miti ale alofa le sa o mabatu Selulu ale lilo e valo ia e iao Se aso e malingi lo I mata la umalanga lutayao Se masele tau ina mapua itinga Valesa ilinga Letua sivisa pati lima Musu ene ia efua lengongo sina Tawina mapuane ile peselena Letinga ole alofa
watu e whaamawhana whana iau miti ia lea lofa lea sa o a watu. Sole, eva malipese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso, yeah. Sengalu
Afe mai lau le alofa si tongmani an se to fale moe ina ua tulai marita so tai mi leo asfruiva mara me du te mate ai le tulai ono tāne fitu au nāt muli muli o tātou tāna pe la whaponga i le so a whainga misi le pasi le malu pe pasi o le sfululua e a le pasi muli muli e alu i mongongo uka e a misi lola e a le pasi le malu tai au tāne tulai fitu suia malina foa so mai se oso ya sau se fanua a vili mai ngai ya ave pe le yo o mai ngai sau le yo o ko pa ya wele sau ka ngo mai il ko e duse pul le fiku mi o le na kan piku le ke yo o mai ta tono lo mriel manu ta to to pa ta lo fa tu le nga pa lo alo pai ya ma lo fo lau le pengo fie la ta po ngai tu asensina le atore tu no le fengan venga to fie le tua lo whanau no manua wā Samoa mo atai au ya ma no pane pa tai le lo fo le lo manuia lava tātou o mai le anga le leo le po lau atu whai unga o le nepo tausang le lo fo le i tātou te wha moe mwha lango iai tau nu umnia tātou fo launga le unga le lua o lua lima au noa ni malai ape mani po ngā ya mas fo le mana tua si o tātou tu no pe on lapta ia le te le o fam tangi man losi o lapta ia tātou te le ole pe ato tu bale o tō whingalo so i fo le li mai wha maoni le li tu pantasi o tō whingalo mo tātou loto ta tālo mo si o tātou tu no i Samoa ya mai se o Samoa na roa le atu Pasifika atu no umai mana tua le tātou tāno so le tātou no nofo ai tono nei tu no ya pa talabat fo ya pe ya mina alo sio ya mane ainga lo maputa mai sini Australia apena fo ya no ia tau pa u mane ainga ya manola pa aptai europena sa etasi ya mane ainga lo maputa mai ya pa pe fo i al sunga ya rev John ya mavito dia tai do pano malo dia longa venga pa aptai lo dia fo ma to e ia o toro nei, le pasfo ia o feria, utuone, ia male ainga, mahanola ma whaptai maputa mai, ia whapena po ia, usi ma hei, ia manisa le malo le atunu, tina ia ta ele to le pai ali, male ainga mai, Australia, whaptai tere le anga le mai, nisi o whasi, silanga leo tonu mai, o le baiasa whaptole nei, o le tui pui pui, o le misela, o le misela o se pa mai pisi a fia ai le whanau pa pea tangata mātua. E ono ti ngā ina ai le tangata pe a le whaitete. Hawai, kua whaitete a tātou. O le tana fia fia e mwhai ona po ia le nei mai. E whanlua ona whai lau tui pui pui. Lau tui pui pui o le lua toes o le MMR measles, mumps and rubella. Hea mai iwa pasene le pui o oe. Ia mana ia. Whapelo a inga. Lo iai nisi hanga maa i le whai o fua o le tui. Mai whai fua tui. Nei skupe anua i he popole voi. Ka wanu maskang kupe. Ia a whai foi e te le mai loa po ua mai e o na whai lau tui. Ia mwhai foi o na tanga iane i le upenga tapai langi info.health.nz measles mo le leia pe te whapso tai lau po mai po se pare tala mai. Ia pe te vili foi le free vaccinations helpline. O pa se lau lua i wanu ono au wai whaatali. O lo whaakani kopo o le whaalamlame. Ia o le vai asa whaaptole nei o le tui pui pui o le misela. Pui pui ai oe, pui pui lau whanau, pui pui lau a hinga. Ea marau pitonu, mai le maa ngai a ke rea. Ngai ar pau kuanga mo kako uma. Te pāpeo kako e piu alme pai aku pai alo whetari ana mai tsoi fua maulai. Hawa ne ngalo sau lo minga o le tusi o le bao Pilipili ia pole so ngā po. Mawai whanupenga o Samoa sifo tutui le manoa. O nisi o tana tu o Samoa o ala ngā upu, o le mtapa i oian matai, whainga o whanamlame, peo pai pui ponga, maniu, leo seo singa o ainga, psila pa inga o paolo, si pa alo alo, parangingo e kane sia, ma le tele o le ngana, pa alo alo, mana tua, e leo toi limas, purta alane, tau o le tusi, please, pa mole mole, leo a pits, purta ala,
Nea pai hoi ke mau mai ima lau lima sfulu a lea ule mga zilvia. Ia, kuspe pange ia taito pe apa beso. Ko ngai pai ia, ia, ko ipo ia taito e whaana vai laka kusi ngā renga lima sfulu ta nani ksa ma. Ana ngā kong. Nā leo pisa lama le Radio Samoa e mawai, tolu ono pā tolu Hope o Avenue i Manukau City. Ia, monisi pa mtalanga tala no lau fonga fia na mata o fisa ila oiva lua no loa silima i vatoro i no mera. O iwa loa no loa ta silima i vatoro i no mera. Pe tanga iane le shop radiosamoa.co.nz pa yeisa oka maa ngaia ho o koe lo maokar ki lipa. Ale i oku koe wala au mai malanganga pa rolo. Mantua le ofisa o konsula o ao Samoa e ta puni i le aso tofi. O la le aso nge, ia sa. O la ka pungi na so a konge, ia o pasa lea o. E ta puni sulu e la tofi la sono novema e koe ka liu mai la le e tu lae masani ai la sofitu. Kai au, so le la sofiku nge, o la sofiku nge, kai au nge, so le wale songar pasi silanga le sa o so. Wa uman le pas pinko la o, la lau koe o umole ua sofiku. La papea kai o kai au la skofi. Ja, dan kapungi mai la stofi do ko back to normal trading hours ale consula wow si o tato malo Samoa ya le ko e po i le o nanga le so ya le po te puni o mai nga venga man via le weekend nisi nao tato pasi silanga malenga nga fa lolo ya si le pia cheni tala no la po pia ma to fisa ilo iva lo no lo si mai batolo no mera tala no inisi o tulanga o lo tau pa ando pesasi al pinangano e yai pasi silanga ya ona songi so longo mria tau tu ale Radio Samoa e manisi o pasi silanga wa si le pia o iva lo no lo si mai batolo no mera e pe tanga sa o mai la batolo no pa tolu Hope Avenue i Manukau City mai le polenga le Radio Samoa mo le atu le nganga pa aptai Samoa le tulu pele lango pa mia le tua mia po le weekend tani tu lai mai luas fulo mara mitu tu te ale tu lai ono tau tu ale Radio Samoa su lima e batolu a mo ya mana tu lo mia la man malo tato tunu le o tato nga yat pai unga ole ne foi vayaso ya mai se le ta longa ma ele su engol champagne ya tato tapo ai matango fie pati ya pati ama to ortai au po ni e sa o ia tu mun mau au po ni i malon fai po leoning ngana po ia manu ai ia lo songa yo o kapa manisi o tulang o ngala be besi ai pati ta oto pe o pati ta oto le fe po mana tua go umora motai umora mota to aso nai mo e malo fai bo le atio ngio e le anlo le fe po ha longo mau mai pe po wa e malo pati alai pati o mo o ala e po si ya pa wa me la ku ma pa tai e to wa e malo pa i bolon pa penga ta po inga sa mo le o ia la po ata pa nga pe la bale tu ke lo pe lo e mai mo ani ta longa ta o le ono le sa ya pa e fa inko lo ku le pia la sa mo me ta sa mau ka longa ko mau ko sa ke fiwa maka vaso ako ile ka longa nga pa mo me ka mo ya manga yo ale lo so e pisa mai ke de lo kia ya lo fangiele le ya pulo pe mata alum fa nau tu lo ma no fo pa io matu e ana ya alum fa nau ta wino ta olum tu mata ngo fie la morta longa ne to pa no ki wi se e se paanga tama mane toa Samoa. I po la langi lenga whainoi mai ngelangi. Ia le ua kau Malaysia o kako uso tua oi. Ia le kiwi. Ia anga lele li ma whaamnia. Mnuia lau tau ta longa. I le lofo le li. Ia mnuia po le taa po inga lau whangalonga pa ia le tua. Mnuia po le ator tato tunu. Pea lama ke lope. Ia misipo Samoa na lua. Le atu Pasifika. Ia mana tua. Ia pati ta oto ar fe po seki a kako Shake,
mangata la pai ole luka maleki ele mapai sei si wakala ole ane la ole mea apa ke apa ina ole bai mai lu solo kao e lo lava ole kongi o nei ole le ko ya inga o ka o le ko ya ole pai pa ka ui ala mala malama ma ko ukuli luma ole ai so let's go e manga ya o ko pai si o pai pa sili ule na o pai o ko pa po ma wai so let's go e le o pai ole lo kamaleki e poloka umai o kamai ki male ku so mai so let's go e pasa olau ke o pa ma waluma ana ku wai e ai lalo e ko sa ko ise aso o ko ole ki male loka ai o pa tu o ile amo Sepe bai, sepe mai ai kamai ki ele ai sai si e au ai banana po. Ole amalo vale pa alue ai, ele ai asme o ai pai kali lava ma o lava ai. Ole ane la ole mea apa ke apa ina ole bai. Mai lo solo kao, e lo lava ole kongi o. Nei ole le ko ya inga o ka o le ko ya ole pai pa. Ka ui ala mala mala ma ko puli luma ole ai. So let's go e manga ya o pai pai si o pai pa. Sili ule na o pai o ko pa po ma wai. So let's go e le o pai ole lo kamaleki. E poloka umai o kamai ki male ku so mai. So let's go e sa olau ba ke o pa ma walunga. Ana ku wai e ai lalo e ki ko sa po ise aso. O ko ole ki male loka ai o pa tu o ile amo. Sole se ba ai po ole pe pa si ko ya ina ko na wi po i pa ko a mangai po ya ma pai ole nga o po o mai po ole lo la ba ole me a pai o ko le o po ile bai ai o pai la ba ma ko ma san ko fa po mi mai ile a kia o pe ya le pai to le bai ko ya le ai a ale mai vasti so let's go e manga ya o pai si o pai pa sili ule nga o pai o ko fa po ma wai so let's go e le o pai ole lo kamaleki e poloka umai o kamai ki male ku so mai so let's go e pasa olau ba ke o pa ma waluma ana ku wai e ai lalo e ki ko sa po ise aso o ko ole ki male loka ai o pa tu o ile amo pai to le bai ko ya le ai a ale mai vasti Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious. Girl, so please go slow. Hey girl,
malo usista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lau siva Papa ku I mai le musika excessiva mai lo sista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lau siva Lue lo sista Lue fai au vita Lue lo sista Lue fai au vita 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Zumba, Ochuluma, Zumba, Ochuluma, Lue mai ila musica e papalengi ai opika. Eva mai aside ma ela mali hamo exodus. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Papaling mai sumu sole, la pile se pa mole mole. Awa e kuma e folo fa ua ngai uma ole pole sika ua. Lue mai pa mai sau pika ya ela le oi ua ole lenga. Eva ya tu e misti ma painga, chipo ma pen lua pa yau fainga. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 It's a
Malova Samoa. Waule nei o kasu tialo. Awal suia ngila ula le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Me vela a. Fonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, Se Kia Radio Samoa. Taimi tulai mai, su fitu minute o na tāna le tulai fitu, minute na toi stau tua rao na pātau waa, tātua musika su whiroi lama, happy o le fia, porkalame whanga solo le Radio Samoa, ma musika, ea, apa i me tupu ai whaalamla. Ka ko fia o se le manga ia sulo la matango file mo le li ia tato te maua le anga le li ia so uma tala ia lo fil ngalmo lo so tato maua le o le nganga o le li tato te e vai maptai te le lama so ia mai fo le tau tua le whianga le ato sa bea Harrington o no wa le ato so manosi te ton postai me luma fa o vina lana tau tua ia papai la mai papai la ton maputa mai e le taria ino lo fa tau vai mauta malawa ia ni se o tulanga i fa som tulanga pena ia se o le happy ia musika le se pango le musika ka ko le pale mano lo pe ka urku se fa ia ka ko lo kule sa ka po al to sa mo talatu tato lenga mano la ba le ba mai a mitiso la inga pena po ia mei a vito pena po ia vetrina tango ia manisi alo pai se o mai alo pai mane swapa la pepe pilione pa tai o babel kabil no signore mo
tau pepe pili ole ma patu ya salmasina ma no pala yo tara lo pa te atu pena po ya penia mina al po sio le ano ia tau pa u ia mai lato umala mo misiaku sua pa lo pa te atu tanatu tato reina familia le to Samoa ma ke wi ia ai po imano ia tato mano lo tonu mala so ia sau se panua ia ona pa e po le lo pa ni pa pongal maro le sono ia ai o fo ia tu i moto mlau anga po le weekend ia po fuanga po le weekend sau ni nganotu ia le lofa mananga le lo ta tu ia ngoto atu lo la pe o misia to le lofa o le nei aso ma le maptang Ai wala mai moni nei lo anga fa i o po i ia ave whamnianga le toa Samoa ma le kiwi ia o le pati te oto le pepo whamanatu atu o le fia lama i oe ia o le na tato molon file mu milau tapo inga Samoa ke lama tapo le ke lope o lo e maputa mai ai milau tapo inga mese lope ngalongo pa ia le tua no manua wa Samoa ma te au tu asina sina a loka te leo teito moto ma le ator tato no e ona ialon whanau a tunu o mamau au te rone valu pista le niko tātou na tāputai tailo tō wanga le nei tai ko manatu mai o le tangato manatu mai mia lere
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Taimi tole mai se furu minu te ona tāna o le tolai fitu, leo tāpena mai leo so ia sau seu panua, mia wa stau maaputanga am se oso, ne hoi pō, le anga le lei mara matai, sa mole tunu pele le espai vai a sa ma se mau, fa maurano taito pe au sopo outu le ngana, fa ma ngano le o na patau va. Sia pe tātou pe alpani o ngano le o tātou tua, alofa atu e le mawai le malo le atunu, pe lama maputa mai ai, Balo tu sare so tātou munia lama le wiki eni, manuia lau tāpo inga le toa sa mo, lama manu mai tā alo a tā ua le uso. Taito sa loto le au ona, soifua ma ia manuia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I.